ase na meka ni se baby a me ye adwuma na emmoa me nti saa de on rent down ma me na so wate meka ya wan rent nti mama me gyae adwuma no ekochoke baby se nka oba hide down no ama me na metumi akwati na mu na me de aye medwuma no wanye nti mama me ba Akumase da me du Kumase no ba Kumase o ka me se me free ho na okọ mechi na na wo be obi ho awon frɛ no nti when ekoda oba ye na ofrɛ me no me ko ya na opese osan no me da na me se person ye den o na me da but on oba o stay town hotel nti me ko ya na jo na ofrɛ me ko ye na opese na me da na me se da bi dia wo kan ya no kwa wo ye ma me frɛ wa wonfa me drive me frɛ na say sa nti mato madwim nti me ko fie no kra no ma me lole fe no kra na ya asam wo se me ye bibi ma no edin ya wo se me massage no ko wanchi ene na massage no ko wanchi ene na nan ansa na me se ma nti me ye nti be 11 something no ma me fe na me ko fie ma nti nka bie me frɛ na Maa Akos onfa me ko obefa so a me drive me frɛ eno anu no na me to madwin se kwase ebu na odi ebu me na me to madwin ma nya hye nti mato madwin me wo last month 13th no Saturday enimre me to ha na mu se me phone e bear but na ma me nim a na odi ma me ye telephone line but we empty line or the frame nti na me nim line no na me picking no ma no te me picking ya na mi san se mpacho ye ho na me ne kase no se George na me se George ben me so me fa Mr George nti waka Black George na me hu nimpa kro nti me na kasa ko eje gaga na chese onu bi sa me se adan we refri me na me se me nim Black George kro nti me beti in the voice na me se Mr George na say yes no bi sa me se Mary na me se wapun edwuma na me se man ko edwuma me wo fie no bi sa me se adan na me so me kasa me skam fa edwuma wa fa ma me nti me wo fie na so wate o meeting bi asin so obefrɛ me nti ofrɛ me na sa me kwa 24th ena yes bronya edua minim se nyame adaromenti wotem kwam otiase boni bi ensi nempo se sabre boni bi kra esia nyankrompo no a enanim ne ye ena oye ede ema ne ma enu nti ye bekoso ana ye de aseda amanyame said ya brebia no ye no pepepe yem ko breaki ye tarim enu nti wo beka ye ho Akoma 87.9 FM de Akoma mo nsam ntwumedie no de abro said ya brebia ye no ema o pepepe papa bi TV ai papa bi ana o say Chrome TV say dia sa wo ko mo TV no so na wo pa eye papa bi wudi wunya hunu papa bi TV ana wo de si ho na je se wo ana o hwe Akoma mu nsam ntwumedie wo so enu nti papa bi TV ana o say Chrome TV manager ye chiachia na wie Odo TV ya chiachia mo wo mo abiemu ede atum Kings TV ya chiachia mo ya mamu nyina afrisia pa wo mo abiemu atum sanso na Star TV nso ya ma wo mo nyina so afrisia pa sabre wo abiemu atum enu nti papa bi TV eyo say Chrome TV ni nyina ya baako Kings TV Odo TV Star TV na fe Onua TV omo abie edi atum nyame ehyamu nyina da Facebook ya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook live wo like a page no comment no wa share dia my YouTube Akoma 879 FM and also share link no efa emma ye kaba Mr Wusu Edum Africa market odo yere obapa eku aponsa Bronx New York ya chiachiamo nyame nhyira Mr Wusu emua wode bua Akoma mu nsam dwumadie nyame enhyira Mr Wusu no na yire sister Hetty Frempon maame entuma wode ba ya sister Hetty Frempon Henry maame wo nyame onhyira wo papa Dabi Ruban Bonwire branch omofa program ni agro Big Love Radio was Spain nyame ensha Big Love Radio sabrebia no wo mo efagimedie yi live ho ema obibia so etimi hwebie fans of Mama Akos ya da mo shema ye shamo Maa Akos great family area mo shema ye sanso na Abena Jane happy home ema ebusuaku memma emma ewomwo ya da mu nyina se Akoma mu nsam dwumadie no ya da mu ase papa ewo mpempen so amaboa ye ede akwaduro happy home onyame enshiramo sanso na Charity Foundation eduana ba
Charity Foundation mo share program na mo share and 24 December nyame enhira mo ne mo a ene mo contribution mo bibia nyame onhira mo ye pa fans of Akoma mo nsam nyame enhira mo ye Akoma Golden Ladies Mama Joyce Amsterdam entuma 30 and more 30 and ye ma memo e de ba ye na wonim Akoma Golden Ladies Amsterdam nyame ya domu a next year ena yebepa ehontoma enu nti se wo Amsterdam na enawia Akoma Golden Ladies no won so pese wode wo ho ekonjo fekuonu a Ma Joyce Amsterdam obaje so ne number no eni 0031 68 411 3839 0031 68 411 3839 yebese yabosubiem Akoma Golden Ladies Amsterdam we ye Maame Joyce a number wo pesa wo de wo ho kodom a na chese wa fresa number no na we ne Ma Joyce e de enkomo Harima Supermarket Madam Harriet wo wasafo buachi junction wa supermarket papa ye wo obronye obi ankodi dwa nyame ya adom o kira Madam Harriet se memra na memaje Akoma chade amoni anwa ene ne makakra emfa ma adwuma mu nyame enhira papa nyame ya adom a Ma Harriet akira ubemi wo ho ubehume gaso filling station e won kranza ora imano anobo na dwefo nyame enhira mo yamamo frishia pa fuo ya mode mame ya medigu meka mu koba nyame enhira mo ne manager obia nyame enhira mo pampempenso a gaso filling station maboa yen akwakodro Arimport at 32 enterprise ko twibro fedu wo mo ebiemu a enya asem ketu akra e wo ho shane so wi Satame Ball Center 21st Health Clinic Jagris Fertility and Natural Health Clinic Yepi Work Natural the 3P Garlic Mishaba Caresic Ventures or the Zahara Enupaba Ball Center or the Breastman Capsule Saba Jafike Company Limited or the Cafe Talala Edre and ene wade abejaso bomodia na wonso ekopebi na ekoto na entumi mu a ye fa wode enkonkowra 2022 mu enu ti yemra na ekwa animu no Akoma chede obi odene dia ba obi obeboa ye na ye boni din sofo maame mo ye bo wo mu din ye chiachia wo mo obi e wo se ompe ni din na so ni achia yenko na ye ne yenua ba Anita apia enkodi enkomo ani mantio memwa ha ma na pom to sai nyame adaro ma me ho ye panamo so e nyame adro me ho ye pa nyame as okay ani awia ye nyina ya krado ye ti o ewie de boko emese me hia abrantie bi ye frɛ ne Kofi boase de edin obi ana obi ade frɛ no ye Kofi akese ba na adwuma no wo ye na taxi adwuma nti na mo frɛ ne puyaka na bishia no menene ewo abofra menene wo na se ni nhwemu no onte ne ho enhwe akora no wonhwe akora na nkasa meka se wonhwe no fi se me wo akora na onya kan so yi abosum inum ena oja abofra ne hwe eti me ni mikru na ahwe akora na abepem sa amre abona bona se onkyerem bebi akra one ne busua wo na me hu bebi omowo na me onya mo nhwa akora no esumaka meka onfi me ena am de abeda mo sem atiefo emmoa me na me hwehwe bebi a owon enti tretre mu sade na no wo ba ye ni du nkomo ba bia wo kohia no wo ne tena ye ensensam wasisi mu nyina eno ena wie ye peti enti yenko meka se baby shia no madamfo bia bar sports enti true madamfo na me di hu Kofi wadamfo bia dan madamfo bia bar sports e wona me di hu no okay enti menene ehwa se menene di enti mu enkomo enti ye mebe tnae enti tnani mu no ena ono ka se obekwa ho hu mebusua enti edi mu ampani ampa ma akosugo hu obehu mebusua ode ensa one ne papa e de ensa bebe hu mebusua ne din ne sai ne wo frɛ wa papa di di aye ni ma ne puyaka dia kwasa mudi ni mu ankasa ye puyaka na ne di ankasa de sai Kofi di ayi Kofi puyaka Kofi akese enti puyaka de ye ne guy ne ma mo bia e de frɛ okay puyaka
Or no ye juma or gold face. First face gold face no count. Ne uncle penny pound no ni nyina na wo omufra kra be ye juma oboase. Okay. Eti true adunam di hu na me net na no. E na o ka so wa me hu nti o ka che ne papa ama on ne papa nyina bae. E be hu me papa. Enti me papa ka che ne se on de on gitrinsa by wasom. Enti won kono ko pe bi nkan fa me ye me ho ade. Eti enimu na me di fa afro. E na ye sha se ye toto ho no ma se na ebeduro no ma wo na me wo na so wafa ho aye wafa so aye me ho ade no eti nyinsa animu no ma ko bi na me sori a me ko ne hokokoda no pa ma besin ko madwuma me ko ne hokoda no pa ma besin ko madwuma eti me wo ye no e na boy bi ba Akoma FM sa wa hwɛ me a wo hume na e kan so minipa no abeje ne girl nipa bai da bi be ma na me na wo no kofi no abeje ne girl a wo ne girl no e na ti sesi na me se Kofi anapaya na wo free me nchen ayede akọ entimi de minji no so pa afre no na one girl no hye chichire guest house sesi a me ka se me hwas na mako buka o kan so onye ska o de ma me di kokosie ska se ne me wo wi a o kan so me wo a o do je me ho ade ato akla ni di no abeji buku no sa na o di buku no muska no akototo no ma phones ni ade Akoma girl ne girl ne akwhye chichire guest house no minim sika no a wono mo boaboa no na wadi ayo ho ade no wadi sika no obeji buku no ko yiye na minim eti me boy ne ka chele me se na boy ne ka se me bo bia me nji onu ni ndia o ka chele me na wo ho eti se me nji ndia me nje girl no mum ma me number na me frɛ no na me ntie di obeka ampani apa ma ko meje number no me frɛ no man girl ma me ka chele san wonim na me say man to me say woni obi awo ba be ne ho ade o so wonim na me de maako me de me twa aso ti me twa aso no boy me frɛ boy ne papa na me chechire mu chire boy ne papa ka sa ne say o frɛ Kofi Puyaka papa chire mu sa ye Kofi papa ye frɛ no e na o say o chechire mu chire na o say ya ka ne sa awate na obeba ame ya de ya ka se papa ne hyeda a de beba nti boy ne be anwumbre no na me ka je say Kofi say ne ya den I can't so AC so what no so wonim na ye ne papa na ye ne ka kile ne de fa so bi amaso na da na ne papa na hye no ye hwese boy ne beto na boy na bedi adanse a why na ka asem no Kofi Puyaka asem o ka kile me no na ebra boy bi ba wo fie na obeka kile wo se wo kunu Kofi Puyaka no aba abeje ne girl ya wone ne hye guest house wo no edi asem na boy ne ka fa ne girl no ho wo se ne girl ne o ka kile me se girl ne de o ye nsuo ti se me gigi menim wo ho a obekume wo se wo no ne girl ne ye nsuo wo bi sa me se wo ye nsuo sai ma ko bi ye me no I say sa omo issues na me mpese me de me ho I say me hu ni sa I say me guy na me ni wo bibi e ka enye girl no ti me bi sa ma me ka say e no kore no na hu hia me se me sa bi sa girl na se bebre by boy ne kire baby a me ko bisa wo chechire ho na fa girl na se a me hu ni yie pa but na ma wunti ne ho na ye den hia me e na me so time ma me fra ye funu ni a me hwe boy ne ye boy na ka sa wo pema okay opema na me beginning na minim be che me hu so wo pema sa ka be hu so sa nom George sa so hye eti me be hu sa no ma na say be to bo odi enrahye en na year 24 into odi enrahye ebra woni ne betai na abehu se boy no mu hwi eno mo nsa eche kra maako eche kra sa mimi ni ho a no akohye I say if the day ani etimu no e we anim se na bathhouse no wo na chi eti ya na akohye toilet ne so sa mimi ye bia ba adwuma ti meko beba no na ade asa eti ono so the taxi adwuma ti time bi otimi kofie sa mimi ni ho a mi wo adwuma otimi ko na ode oba kwa akohye oba lady na no to me dan so no nu but no ge onu ntimi enka nchele me eti girl no bi ko girl no sa begin na afre me girl no insabni nya sha is girl no ka che me say ana bo me bampo no hum ya na ne sere ba me Maa Akos anu mani nya me de me yere me tu eguye na me de me concentrate wo one we ni so ka che me say girl no nsuo ti o ka sa Maa Akos ebo mi hu ono ne girl no ne tie ne ye nsuo enti se wu kunu no Kofi Puyaka akwa nsuo eti ebo mi hu Maa Akos no krede ebo mi hu because boy no ka che so ebu girl no boy no kan say ebu ho kra o ko girl no ho a ebu na say bi o ko da motia no ho a o so mutime bu no se den so ono ne de me hwe me hu yie wo girl no mum but me ne me boy ne nye den emom na enkasa ti me de mo ka asa na na kwa bisa ne se na ade tin ne wo ni girl ne nye den because ba wo ko no ne na kwada na motia wo ne ho wo mo bro wo Maa Akos na ho kra bisa ne sa asam na me de me ye de me twa asam no so eti na me na ka asa bre na papa na hye na ye ne ye beso o be banti ye ntwen no
Marco me da ho wi anam na sani ani na me say nana sorry be 3 days time boy no be ka asem ne kire ne ya fresh e ka so mo kan radio say wa hye no wa konfo owu no ye Marco asem ne bo me wo mo say pusa wo say den dai eti ya sa metena si di na me say Kofi asem aka no kro na den abem enti Kofi no boy no e ho no to bo ase ne enti ase ye boy ne be ka asem ne kire say wo kunu Kofi puya ka no ono ne girl a wo yensuo twempena no ena wo ka nde ye ma Kofi ka say dan so na say boy ne be ba be dia dance me ka je say ya friend papa ni papa hye dasa dan say obeba into oba me aka asem no o ka je say dan de enso kwana bona be dia dance no say one ne yire one ne get twempena apeni ampa ma akos asem ma akos me ka say ko boss be bra boy ne so busua e ya ade hye eti asem no ma moso me ne na nantem asem en me busua omunim sa asem we ti ma mo asem no so eti metina se di na me siko ka so me hwede boy ne yem na afedu we tuka jam sai we se bebi a wodu na ifa na wo ko da mis mapem me ni bebi akom siko fi oba me nya basbaso bi yem adwuma na be ye de oba fa me afere kwase bo ba so ye de obu me no nti me ma akom ni nyina echi ma ankasa na me de bi twa so sa tam na me maboso me no ekọ anim kakra na me sere me nana se me sere no onso ne nananim na me san ko pem adwuma nya den enye na me hwe me so me obi a me pa adwuma pa na me ye de me ja me ba na ma me nana na me ko pa adwuma ti me ko anya me nukro ma ko twetwa application ko me nya adwuma wo hotel bi ana me ye mo adwuma me ko enso na me ya ma mu penfo ni bi na na kola ne bribe to na taade na me ji ataade no na me ko no so ne bra no won pena me se da fuma ma obepene ti me ji to command me to command pa no hu se ma me why ade saaje me top kokoto ebe ka me ho ti me de to command na pa ne say bisa me se na de na me pese me ya enu ti me be ye adwuma e wo hotel ha eti we sa na me nyina ese na mpemfo gu no ho na me ye ti ekire na da fo be ka cha me se papa no boboa me eti mi nkoko hu no ti ampani ampa me ko bo me ko hu papa no Akoma FM mi na akire but man kan chen say na mawo na ma obi san se me pese me ye dem se pese me sa go back to school because results na emunya na wo so wate ma pa ne sa de me call school eti true school na me wie na mba na me hwede Kofi ne me ko bu ha me ko adwuma me ba na on girl on park me twem basi ku efie na on girl ni gina no mu dido incident ni see no cry che ma ko betwe bi ko incident ni see ye no me ko ofie so me kwakọ sesam no man ko na girl no ene na damfo ene ne ma e do mo wa be gudem ho o ti dem ho abra me yi me no ma eniema wo edan na wo ne wo kunu ti mu no ma ko wo se wo ne wo kunu twempra no me ko na girl ne na damfo ne ma abedan nim e da so mo betina den ko apo ye se ye bro be na watch se me nko ho no ena me ko sesa me chi a girl ne ma ko girl ni gina ha na me gina ha beka se girl ni me chi mata mo se yes papa sabra ne na ne boy na wu ashe ya wakoshe ne ho akonfo wu ne boy ne wu nyina oda so de wu kunu na ti ma ko ena me dem yi me no ma e wo dan nim ena me dem ye den ma no ma anko no ma anka hwe ankyero ba efi ti me ba mesta si madwuma me ka se me yi madwuma eti o ka se boy ne faska embre akola na ma ko on pese obehwa akola no me sa ata me yi adwuma me nya kwan ne na anko akra anko hwe bebi a omote afa me ka so o me ne busua ne na yi a time ma me ni ba ho safe pese me hu bebi a wote wa akra no na papa na ka so obeye me ho ade obetu me tinsa na papa na ewu na enya ne papa na ne betu utinsa ne papa no na wowu ba mi ntimi so ma akoso papa no ko no ko bog ai se papa no utie mu ye so won boy ne maame ne jai ti no wa wala foforo etimi nim so ko boy no e maame amane a ana bata mi ne sister ba ko ya friend Matilda ono so takrade na me ne ono so kasa ena ne bra ba ko no so efumadi ena kwaku no so no best otai besra yo boas bibia ne yete no ba isi me ne um nyina me nye obi a contact but edin de we frame okay ena ma ko de tom de wie school a Akoma FM na me wie na me de hia me kuna obeye me ho ade o ka so de aware me a benenete ma ko problem nyina ne say Kofi ne onhwe abofra no no ma me hu ninchi because da achi bia na ko me bisa ninchi ba me ka boy ne fa na adwene ma se wo fa boy na wunya no me fa na wo fa but on fi me o ade na wo misa no se bia eye jaya mu ni jaya no na ye ne ya anase ade nti ena se wo de nani bra ba beso ye akoda no so
Maa Akos oka okacha me sai me friend me dinner tem ka yen se bra obi eni ho a wo ka so wo ye ade ma na obedidi watem me so wo ye ade papa ma me a me ndi watem da because se me me kunote na se me kuno ye na sade se be ma enya de me ne be ko eti so so ye wasade se eja me so me ne onye den me ne nkwa na me ndidi watem eti ekire na me kokko to ne boss anim ti ne boss no friend no do te ne kasa mu a che se ja na me ni jae no eno ne ade a na ehane pa se me ne jai enti na me on person be hwe akola na man boss na ka kire ne se wo se ade no waye na ye ne ya wontimi nya jai na me ni jai na wan ko fa girl Maa Akos me se ekire kura na se ho ma wari kura po no person e be ne hye ho me pa cho chi na wo fra wa na ade no waye ya kire se wo wari o person o sa ne da kire me frani bisa ni ska o ka kire se me mra kra me ba kra obema me scale mood and I'm saying you offer scan send me or the send me me so akra na me den me ba therefore me hwe I said just say me ye no ansa na bia say 40 cedis bia na 30 cedis was send e dey ama akra na me ka say bra say adwuma no me timi no nya den enye because mo kunu so obesi me so a ka wo share me ma na me ka sa asem no ye dey since then no Maa Akos ene ne offer ni dia won fiu kra bi enti be say fie say ni no offer camera kra no Maa Akos ja akra na akra na 5 months busumi num na akra na 5 months say akra na nya 8 years woni no me ba no kra nim no akra ndina akra na nim busane pa oh enti abet mensa priaka say bia say ohun se ne ba no ena mo oni ni bonsa ho wa bra no de bia I don't know so be hu no because well I can stand me kunu ware na akra na nya 1 year no oba ho me ni kunu kasa say ko ma me hu akra na won hye no e mo oba en so Maa Akos ankosi aga by me nim say bia na no hu na obehu ni dia na akra no 1 year na akra no 1 year na akra no say isi akra no 8 years wo hu na wo hu no 1 year 8 years 7 years wo hu no oba na bema what we need ni din no on ni din mo de ona na de ma me but ye kwato na sorry dem no wanko wo ba no aba be catch us say wo ba me hwe me ba no a ana me ma uska ma wo ye dia ma ye ba no a age say wo ba nkran na me ma usika bebrebe na no we mi san say nkran no a wo ba no de na abaye no Maa Akos say de me nim de wo no wosibitie o to say me nim obi o to be ka say me kunipa ana me ku obi di Maa Akos en say wo gi nanim eti me nim say if that say me ko e that so on beda ana say won fa say obeku me kwade ma ko gi skedru because on me nim de wa osibitie asem be fune num bia na adwene kutan enye papa woni ne say fie say Maa Akos no problem kayo woni ne won kai fie woni ne say na before oba be so open na woni mu no area how that o area ka na me nim no when mi sana say bro ba say wo pa wo start say woni ne tu na no but me ma down for no e na enim ne pa ubi say wa down for no ko fi priaka say no so incident ne sha say sisi no madam for ka chen say onum de onim sesa na wo ye den otie onim ana me se ne nti wonim sesa na otie e na odi nanim say o me ye den o me peme wonim de wa eti yes na Maa Akos me madam for na e free mo but me ne now for ne mo no e mu be ye twetwe kakra na afi de website bi kono me nkono ho sa eya Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumade no eno a ene eguso a yede ema wo ene awia yi enti eye wokunu no ene ne oba no ye friend say Michael Mensa oni Michael Mensa tina hwe no abepem ne won na re school ye no bibia na wa frɛ wokunu da ono de o so won frɛ no because eja wo na wo so wo hweba into one person obegiti nanim e wo boy nanim if you say me ne boy ne ba betena hu me ne mi kunu ne ba betena hu mrebi no boy ne kototo emboba e bro mi kunu ne e fia wotim ensam ho na mami hu nsem ne nyina yes o kototo emo I say me head one wo ye no me ne tena no wo ye me why say me ni gyan eti ama me ni mi kunu kokotena eti mi kokosla no me nim kwa ofa aso akofi ne hu say me ko mi kunu ne ho abatoto mo ba e bro mi kunu chance na aso nya de tie yes na ma mi kunu ne hu sai se boy no na adwene enye edwuma nti no no won pese obagichi na enim to so won pese odna no betoto boy nenum na sabe obatoto mo ba de gugugu kunu ne chance dan so ne ade no sabe no ne ge ensuo ne jan no ni nsuo no mo ma me wata no mo ho Maa Akos woni ma me wata no ho no mo ho pa e na so wuwu ba ma so wuwo kwa akonya no no mo ho ebra wo ko efie wo no a
na ayi gan no ayi ene ne ma ene ne bibia ba betrefie ho no wo niema no no mo nsesa nchechire de ma ko de bi me machines ni nyina me ko na ni nyina sisi ho na me bibia sisi ho ano no so ne ma de ne de beka ho no mo tifi ne ono ni kunu asa ne boy ya wuo ene wa ba beje wo de na boss osi ena wo kwa kwanya ba ma obetumi ahwe wo no wo toto mo baguru na mo nche no ado no ma nche no yama ekazo odwane enti yama city guide me ko report to my police for no ama ma city for e de ne buy eti omo de ne buy omo bisa ndi adekota wo yes ana omo na ise omo ka asem no na bibia no see the problem they say the problem they say adentina me ne boy ne kwa kwatena Akoma FM eti ne papa mama antra say anka asem no ame anka asem no woni ne bushani bia apart from ne papa ena edina make so wawu no ono so wawu ena kwaku omo ni nipa menim na Matilda na me ne ka but Matilda ne mehu ne da se woni boy ne tie na wo ka se wonu mu wi eni ade no bia oye very violent na otumi bebro ma ko ono die me ne tsa die no kra nyame se yenka no kra wa fa ne sa ono die ne se I don't know no win so onom die adwumu se no onom die de mi minimu die but onye obi oye basabasa oye kampa woni try di science a wo se Akoma FM won sa no dwot onom oye ne ma basabasa okay we ni we ni podi ne me benyim kra woy ma incident ni see no ansa na girl na me next door neighbor no o ka ni nyina a kire me obviously on de no ni close pa na no so tight fie ba na me mintai ent na fie oye die ni kofi no oye infante ni fa infante ana mo so ya die me ya asante ni o ya asante ti fa nkasa na wuhia no akasa me hia no oboase me kasa na ombe ye gold face ejuma ne uncle na ye manager wo gold face we nti ombe ye ejuma ewo nti true e ho na we de ho no Akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumadie no no ne agusu ade ma wo na wo ne wo bi wakwa akohia wo ba na ne nete na ne boy aba no ba be ka cha say hey meme ga na me ne te ne de ne agya yo kate wuku na me ga no wo yensuo ebu okra me ne kwa akoda se de mu tie sisi ba me no enya so buketo asa metumi ne ga na wo nyina guda so te wo agya wo yere ama ne ko ena mumu susu amoto ye wo yi sikani na ade ko ye shopping market wo yi ni nyina mako na wo ono tie no shopping no ye bi ma oda mako e mi humpo wo bi sa ne sisi kare fa hende no okra me mpo so wo ko ne ma me wo akra mpo a me mpo na mani sika sa je na fa didwa e ko ma wo ma me e so po minim se na ekokodudi ya wa nya bi ama me da sika no so mpo mako be hu bebi e fa wo hu bebi e fa he na zabe sika se na ne mo nyanda ho sika ne de mako asem na che enti menkai ankasa but na yenye bi ni yenye bi ya because baby na edu ne de se na cancel ma wo enche bi ya 3 months time be to akra ndina wo de ya me ho ade kakra na ya toto me no ma no so fa ewi nti sika ni enya bi kakra me da se ye guso da ye fre kofi puaka na fa ye bisa no se de ye nua ba anita ka no anya bi aye no kra na na be me yi atimi ato na adwene mu wo hu na kra no no wo afe because 5 months no wo bosumenum na bi wo se odi na ni behu na kwa the last time ye na 1 year na ye 1 year na 1 year no behu no wo kwa no wa ma usika se fa ba kura ma ko mpa sho da bi aden wa nyere no ma ko ye tawos me mikunu ice mikunu ye sofo nti ono onye ompe basa wa ye on okay wo so wa de kama on pese me ne be ye sa no man e no bibie ni o ka jim say minjan life nye den e ma no but na se na me che wo kire ne say akwa na oni a obeko e na ye den so a ni papa because o kwase ye nkire bibia o wa ye hu e na say me kura adwuma sam no enko ye say wo adwuma sam ne nyenti no o ma me so ne mu no wo mwa ne hwe akora no e kwa me ne ka cha sa o ti ase nya sa no wo se ko na adwuma ya ko be hwa akora no mo bi aka ho pacha ya wumienu aka okay Pastor Julius ye me buka kan na 24 fu entinye bibia chenchire sa ene ye bro nya ne se ya miti wa bronya kania ene neja bronyo mia
So what she jama pe o. You don't know the way. So what she jama. And then you bring you. Again. Na mu she jama pe o. Say Bronya gentle. I gentle. Why you man grab break here my break? No walk where you walk one no be. Timana reaction. Timana dey break and what about what about no papa break and dey. I think that I man for no the company. Yeah man Bronya kodi. I say Bronya don na holiday. I finish in 24/7. Nothing. 24/7. I think you break your pen. Yeah, ma break. Uba pojuma, uba bejuma nopa. Uba tremwa, uba faka ko ko du se papa mo na dia sa. Waje fufu ni di nya. Ejuma ya fufu. Waje fufu fi mo ba dandi. No du ko du ba ko. Ejuma fo mo bure dia. No. O ka o. Ya ma ma bura. O you see o ma bura ba. O ma bura de do me tini. O ti sa tini ti mo de papa de ka mi se. Asa no use. Asa ti ko mo mi. Mo bronya. Agomo mi. Ya santi ya lesi ya ba to. Uja break na dia ho me. Program director ya so o listen wa dodo. Program director ya so o listen wa dodo ale. Ya nya no mo. Anyo mi bi mo am say ade papa o be ku ana. Ade. Ade bo ni ya ya. Ade bo ni ya ya. Listen tin. Ade ti ru to asade pictures awo na say. O ko fi be ku e. O ko fi be ku ma se ma. Ko fi wo so kra wi ni say. Yet we ye ni holiday bia. Ejuma ye for holiday ye try. Farmers day ye try. E de be ye try. Bronya so ye benya ye bia gi ha. Ko ele se dia ba. Wo ko ele se dia ba. Say ti wo fi listen wa ba se. E de na ba kro bronya nya. Wo fi listen wa ba se mo. Wo fi listen wa ba se. The be ele ke o. When you be ase dia do fi dia. Dada so we dia o mo ti le mo se je kan wo ye dia. Edo de ni e di. So wo pass ma ka che nyame adia fan. Edo da fan. Na me e bronya. Na ya tiefo ni adofo nyina me e bronya. Enti sister dia no ba se ni be di bronya. Enti the story me e bronya story. Yeah, we ye bronya. Bronya e bisi. Precious ye benya puaka. Eno dia ya no ni na ba bewie. Mana puaka peso ga. Aye nyame ya domo aye adwuada no. Sa wo makoma che. Ese enepa wa da ba biem. Enepa wa bia kwasiada adwuada 27 busy ade na so. Eye busy akoma che de no eye adwuada ya se di ka bom ka se December na be ya no. The season we ye bom ka ya se na no last 2 weeks e ba de ka 27 and ajebo ma na ba bedu. Aye pesi adwuada ya se se eme nda se da ene dan table
aduada no ndu pepepepe na wo ma be se live band no na your social media boys yi no mu nyina wo famo mfidiri na ya set canopies ahodo na do na yanim hama mobrofo ma omo wo tete wi mu omo asabi omo ni efefra omo obi na ekwa omo se twe omo asabi omo tefom e de omo tu na wia e de omo sane nantie afo ni no wo to se didi wo yanim hia mama febebo chese ebi ba bia na wiase ayayaya na dumre bi so asese yem nkrofo bi ani je na no na akoma efema fa to ho so se akoma mu nsem edi ani mama ya boa ya masa fori na ase ya abo mafo mu na ayamu ene ya benoa na ya cheche drink ya ma mo se afi no di oni bi da afi na obi wa se bi okotra ba wo se sa de kakra bi obedie se drink dia okofa no wa sika no nya ase no di bi okotra drink akoto o se kura ba o mi ke okura ba nti yeyi na sase ye ma o mo cha na ya na no mu wo mema na mema dia papa mema Ghana for mema nti ma wo so ye hwema yes se wo mo so mo ni matopa bu so enimu ba hwe sikeyi wa hwema mu sisi no se de ye ma Ghana mo tia ya mo obi betumi de yesi na ebi aba yesi grade 1 ehemu 6 ehemu 5 bottle ba ko no betumi ade abeto no be ya na mo broni na woni boafo wa sere anwa ko je gallon kese no ba ko wo de sika mu na ade aba wo ntimi makwa ye kwa baba be fa wo de ana sa wo de obeto ana wo de se wo ntimi so be ni sika so ni na ye beje na ye de ama sidie abankro yi ene ye mobrofo afurumo na minini yese ma so mo ko iselo mu shira so be kai usai ene ye ma mi bi wo se omye wodi ne otwam wa ma ne ba no wodi sika ba ne de akwa ye Sandra enti emo ni anwa kakra wo bi de aba ye de akwa enti mes wo de wotwam kra na wo sika kra wo wo de na studio ma pesa wo ka wo bia wo ha bia wo de o se Akoma chede na wo de ba wo de mpani fo no ma je na pesa ye de aboa 27 ayadwada ye guso emo anwa biscuits no more drinks and toma bidia ya kuna fo so ba se sie me fa o so me fa me yo wo so nkura hwe kosua emu ayeden bro ni emu ayeden emu adwuma na oye enti kosua crate 9 na o ma me dia ba bi si o se yemfa ma wo mu na nyamisha enti me dia ba bi si fo dia be enti wo so dia we adawro ma be dia srew ba bia wo bia me se mo ya de mpo because Akoma mu nsam ya ba mi sa abosume enso mu nie enti mo ya de pa mo chire do ma o se da de nyame me de mo o ma se da de se befu awo e no full program bi e de da o ma se gwa ma o ma adwuma o ma bua 7 months ni o ma se contribute na so etrente ya mama nya cha so a o frɛ 0245 301462 baby I will be a man ye baba je dia ba e ye mia me number ma ye ma me for still so ya ne number ni to ya ma me for so a oba suma drivers no nyina dia ba ya de ni na ba office na drivers aba o di TV3 kan no na enam ya ma ko so akra menti enka wono hu TV3 logo se bo wo ni se ye ne suma no I just said you were no TV3 logo boka na ho eno dia famu na ebom egumu egon kwa no ba no se ma se na bajemra tempa na o de aguma no dia ba dia na mo ye eyesika ya beje na je say bibia 27 adawro ma mo ye papa na puaka ye fra no won fa what ye nka wo hu obayi mo ma the last one in ma me ye kangure mo bi ntse puaka ma nka me tu puaka ndi me se enka ye ko ni bronye ko be puaka na ho na ko abekika bi akere ye sa wonya be ma puaka che so hwe ne ba na sa wonya be ma wo ye hufo pa puaka nya be ma wo ye hufo man ka wo mu a kankan bo yo scorpion sa sa gane informa na ni so chi ye ri numfo ene rastaman fo ni ade wo ka so wo oni no o wari ni wiam kwatere fie no se wo no na kwa adwuma no wia no o de sina chi no wo no wo wi ma ka ho so fine eti kani person ka wo pama ka wo akukuduro enti kan wo se ma wo boa me show me ba pa no o be tonto so wo hu ya kwam ba fa so me ka ye tiefu nya ye thousands billions of listeners me ko wo te puaka wo ya pa fo na wo yiri ena tonto so ma puaka tie what pa
say the wife abaha the former wife abaha omo de mama be me ka say sabi o eni nansa say oni eba beba wiase na obi be ka tell say hwa abuaka 15 years ago kura na no boy ketwe oba say was me he no yes was me no apart to 22 years what did it back na you tin na dey fear for man no wọ́n di akọ̀hún náà díẹ̀ náà yóò fi dẹ́dọ̀ mu wọ́n tẹ̀ wọ́n bẹ̀tí ní bá akọ̀hún náà díẹ̀ náà nka píyàkà wọ́n wọ́n bá obi náà nkankan fún sẹ́ hwẹ́ ọba wọ́n yẹ ẹni wáṣẹ́ píyàkà wọ́n ní abusuafo nyina abusuafo ni wọ́n tie píyàkà fún sẹ́ wọ́n mara kyerɛ sɛ sɛbi píyàkà kọ́ na sɛbi o wọ́n ti ní a abusua wọ́n mu nim sɛ yɛde nipa bɛ wia sɛ yɛyɛ no ama no bɛ yi obi etu píyàkà yɛn kyerɛ o yɛn kaa o yɛn yɛ ɔmɔ ni bia yɛse ɛba no a sɛbi o okòwú atopa ɔde ba wia sɛ no hwɛ no na ɔmɛ yi obi da akyɛ na ɔmɛ mɛ yɛ amuro ba ama sɛ ma mɛ ba wàmɛ mɛ tutu tuo wàmɛ yɛ amuro ba ama sɛ wọn nana da wakɔtɔ so sɛ kan etu hwɛ no píyàkà wọ́n yɛ aka bɔnɛ wọ́n yɛ kɛ wọ́n tɛ wọ́n asɔfo yɛ aka bɔnɛ eti mi lọ́la sẹ biaka ọmọ ni mo di sẹ bẹbi o ṣe biara yẹn ni problem bi ayé de sẹ ọmọra ẹbi amama wẹni ti na mi nhwẹ akwala no but mo ni mi akasa ọdẹ mẹ yẹ ma ẹ fẹ nti yẹn ni wọn tẹ sẹ ni yẹ siesie nti ọmọra ne yẹn kan bọ kọ ne mo sọ ọsọ ọmọ adi a ma pa tu no ẹnyẹ papa ma. ẹnyẹ papa okay evangelist. puyaka ọtí de yẹ kẹ nyina ọtí yẹ bẹ sẹrẹ o yẹ bẹ sẹrẹ yẹn fa ni sẹ. O former girlfriend o twantro ya nyina sem nindi dabi enti proof kire yen se dia maame ne ka ni nyina ayetro nokwa wiase nyina pese yete wonka just say a word wo dia fa line no na ka se mesramo na bia me ye bibi nti na memfa na sei na de na tie me ba no me hwa ma de na bibi sie ene ko ba sei mama de your lie bebre your lie bebre ya se aso be kama bro ni abo tinko bebre na firi na ko de be hwa ma de aye simple as the way de wo hu se ko no ba wo mfa ye ka se utie wo sa o Facebook wo hwe wo ni yesie ni yesraw be man sinsuom no ha okay fa ne kasa ni hu nukure wo me da say yes so many ta so biem anytime akoda no owo a eya obisa ne papa anase onimu mpo se nye ne papa ne one ne tie ma onim se enye ne papa ne mikunu onimu da on there if you cry the last time me share that friend kofi no e de ma ono ne se one ne nkasa sa voice da yini kura wa ha akwa no bisa so one ha na kasa me share ka yen se one da it no no nim se one mikunu e na e kasa it on the onim da kura sa enye ne papa ne mikunu oh it wo fe puyaka no one oba na kasa no e na obisa so one wan na kasa no so one da ti no onim so one wuku na woni ne tie na kasa wonim puyaka no yo so what wo ato ba twene unni o arewo what to ba twene so we ye hwe se akra yi mra meye yie no de nam radio station me la general na ma kwame yuje ni papa bless kwame yuje oto ye ya kwame yuje okosi leti ono ba Akoma ya fama na papa nte se kwame yuje ba Akoma ya fama no aba obaba no na se kwame yuje no ko isisa no ko de odile ti sama na wo na enze le na wo ba Chelsea sa akola wo ba mama papa fudu o afa ya kwame yuje na mde to no ne kwame yuje enti di an ni di ne sa o we no afa no ba turu da di kana ntum kana no afa no turu da afa no baba di mama de bi me kasa o religion o kwa bi so abo na Christopher enya wo papa no asofo agbo mo papa mama o kan bi na ma nkola bebre yetuma cycle mama de omanya do o ma sate hom papa mama de bi me kasa generation bia wo de yesie se ni yenya asofo bi o motuma cycle ni pa amu wo papa hwe okura hwe na generation yuso beba yes yema ya do ko safa ho bi etu wo hwe na oba pa me so amu de munya agro yes oba pa so he said me mama si minya 3 months and am papa ka kire ne se onyaku na wonware 3 months into obi papa ana hwe me a kusi Akoma FM ware me sha se me wo timi first born me de ne to yo ate papa ne hwe me a ono so me nyini be hwe no a wo wu ye ye kokin kan ne wel ni chamber hall a wodem what ma ho wate
eti bema so for na no be frame o say so for same so aye bi wa brabo mpa o ma bro so for so was story to tell and so for no mo ka to say ya so wudru asua na ko busa anu no so for come for at no make problem no kan wa you know say same papa reject me no obi papa hwe obi papa na hwe me man be ye nipa lade da papa ne te se makọ hwe papa e hye no abele ya so for abele ya e hye me papa ne safi de da anwumre wo frɛ ye nyina trance na obi sa ma me se afɛ de asame wo hunu ne papa wana me so na buku to dwira mpa ne kyɛw what afɛ de wo papa mensim papa wo bio wa hunu sile wo bio ayo obewu so obewu na wo twɛn bia ka wo twɛn wo bayi benyiri mami kunu wo be invest wakola imu wo ya so fa ye fa tum pia kan ye friend no Akoma FM. Akoma FM. Priaka. Akoma FM. Akoma FM. The number you called has not answered. Rafa. Wo he na no he kwa na dofu bia pusu na ka tese. No atuma so me do dey yi. Me say wa ya we. Wo hwe bi so yo. Oh ya we. Na mama pato ye we o. Hwe wan really bay. Te say the so for American day. Na say obi papa fa o. Abra ahwew. Mama ye mfa ne say o papa wo ho. Sa ni pro hwe no so wo ho. Wonya wan Ghana city. Why na de be ma no? O papa yare. De o hwe no so yare. Papa ma na de be ma no. Pato de o me na. Mini me papa. Yen kan je o say what o so na twene. Oh anu de ha me. No me na me so no na boni diem. Ma ayo Yo dia no na etwa o. Aya papa. Yo dia. Ono na etwa. So just here. Yo dia no na etwa. Na dia ba kwa me dan say sister etimi aya ma akola ni nim say. Ne papa ne ni one ne tie no. Why are Na be man kwa no ne tie no se be man se wo dia. Jai no na but obeyi nim se se die tie bia. E be dum obeyi ni tie. Obeyi se so obeba. Wo mo say say we chale oba no say we soja panyin. Na bi se sa fo so mi se wo. Wo bia wonim se wa wade o sharing. Se wo be sha wo ba no a. Ade so no ba nkra na. Wo opening nada. Yes. Don't fo opening nada. Bisi amana mi fa mo. Ha, nso da bia. Na sister ya junu mo ha. Sister ya junu mo ha. Wa ya de. Ababa wa ya de na mi se. Ba na fo ma no ba ha no wo de na. Wa ya de. Tu wa junu kura, tu wa junu. Ka chi akola ni se ni papa ewu. Me pa cho mo fa bia kan fo ni nto so ma me ne ehunu nanim. Ka chi akola se ni papa ewu. Wala. Wa nya yi. Wala. Ni mi ni din so se pa o. Na nka. Ni mi ni din se pa. Me so bia kan fo ni ya de ato so no. Na oba anya enfie pole sai. Nwatwe. Na ni di pa oba no. Ni di pa. Ni dia kasa de Albert Mensa Albert be dia Mensa. obi a de friend no. Eni puyaka. Akoma Ka odi adwuma no ye. Oye carpenter. Puyaka carpenter ni Ya madwuma. Joseph. Oye carpenter wo. Carpenter ni puyaka. Carpenter juma so de kenya ho tira juma sa. Kenya ho tira juma. Na na. Wala carpenter ya ho tira juma. Onye adwuma ye. Ono de ne say waye wodan ye wi no ma be je mu furnitures we ni nyina ma ye ni nyina. Ono bi na me yo. And this If ono onye adwuma ye. Me ye wardrobes, me ye nkonya, me ye we bibia unwie na me do safo ebre. Me do safo ebre o. Na wo sika. Sika what is what sour? Okay, yanko. Hello. Puya kaya mo ha. Me da say, me ni the Maa Akos, me pa cho wadaroma. Sa unim Anita. Yo, what did you think? I'm a memoir official. Hello, Priaka. Miss Memoir official. Oh, near Dasoti and Grandpa near what day. Anita, the better your navy, I said, woman in a bar. Who will know 8 years ago? I could an ocean and a crabby womb. The money,
hello me pacho uti ka mu ana because baby I want to twitwi kakra wo yente fama wo baby I want to panti and musa yente won kanye ti agi so kata kase kakra ma ye me pacho ti menka no clear yanko nti me se ampa me ni oba Akoma FM na me shakran na to di wo se na se ni dia and some of the catcher no e get ro kwa wo mu na me se me cheno okay o dia o maniska ba o se otimi e da mo se na ze o ni ka bibia ti so lo kan fana o be se do be kan o di eduma da lo ka tem de school kwa Ghana e dem pia school tu na Ghana me went to school e be moderator na e chia no yo ni be ko je aba me ka o ko je aje o na uni bia atendie de dinu no e de se bi wa se ma on fe me kam ti ko e ti be bi kana o de me ti in treme ni ti ye pia kana e first one ne ko ye pa na se say de e ko akire no ase na wose na wo ka se na umma akra ni sika ni adeade but anytime so say be akra no enya bosumi num akra ni sika biem kopum se wanya 8 years no obo onu sa ro ti me so oye confusion onu oye oba bia o confusion ataka oye confusion ni ka me tala asema e be kan amade akin kan oye confusion o oye confusion say se obeka sem a ke se obeka sem a so a ni wa no a e kan o se enti wo na wo hwe wo ba menene nya ni me wo boate e na me fi boate na me ma ba kra e bia menene man nam te se ji aje wo na bia o ka chen so bia wu ni bia asebo be kisa cho no e ti ni bi wa sem na o ya o bia ti ni e de me tia se ne se oba no unye ska wo de send ne so onfa makra no sa ba wo ya wo ye ne se besu de wasan ya fra wadidi watem me se odi adia se odi ska se ave maniska na nse bi tia kwa nti sam so bi abusu ye ni ye nti na betre no o fra wa no o ye jawo o ne be me cho jaje on fe bi na o de twan be hu na wa ka che okay me tia se na che say Anita wa say wo ye nhyeso pa wo no ba gali kana ke wo nhyeso e da wo me ka sembo ko wa no de bufua ba na akemdie be ma ko shini o timi shani ba no ayi yawo on fe ubiem wo se be ma ko shini ya won tumi hwe ne ba me ni sa wo hwa akoda because of all requests that all requests that when you no ayi yawo no forget it enti wo hwe akoda ne duru hini a wodi wo ba yi wanji ejan ne hwe what you me me no akoda ne duru hini se minu sa akoda na nya fie nwotwe enti wo hwe ne duru hini a wo ba yi muode na didi atemu nsti na jan me ba ne hwe na ba ne wo fie se ayi se me jan me ba ne hwe onu intent na o person ma me problem nti no get them me pacho me ka wa jama ke me pacho tie wo si na wo hwe wo ba no bara se obeyen hyeso mu ade wo pe bibie free wo a edidi atem enti akoda ne nya fie sai asa na wo do obeyi ho ahyi ejan ne hwe mi senti ya kwa buruna mi mani tu ale gana ko ko tia kwale fi ela mi ti ni mamu yo nya bo keda mi tutu ni ma kakra na mi be se ni onu anu mi no mi nchen mi ejino na mi ni ye fan na si ya mi se ni ka na se ba ba bosume mi no nfa se bi ni ano kre kofi ye ko shimi hencha ama mi se ma mi ye wo no because coffee say we are so kra eye eye pa akwa so ma akwa ska how many months ni o so ma akwa ska how many months ni
Coffee. Also, Maa Akos. How many months in you? The Ben be some called 2 or boss and you my boss for how many months in you? Also 2 months in you what Maa Akos. Akoma FM. Also 2 months you Maa Akos. It's you some last month November. Okay, me pato coffee jina so mame. I need to just so mame. O boss jina so. Hello. Baby. Me pato. Sai friend no mame biem. Ya di the boss to line 2. Ya be say ya the boss come here hunu. Coffee ma ko mo me won me nuan be dia dance me chi ban podo so no mpene ni mo hwe me nuan life ma no me yesa ma ya say the boss no frɛ Coffee na friend the boss ni na ka ho be ya ka say the boss gira so no me yesa me ma me afrim ka ma me ibi kwa me ma me say me nyam me second born no otimi share ni station say no ababo ase kwa so me nya no hello ya baba na me mo brata. Yeah. Eti we dia daruma asam bi ne pesa wo bua ye wo mu ye roba bi e friend Anita apia o say ne brother Dabert mense e friend Priaka one ne wo ye won hwe be ma ne hwa koda no na yenim sa asam no ba bedru ye nimpa me pa cho wo betimi a kire ya asam no a e beto wo sre so no After I'm going to come for Priaka and come here. Come on, young Comedia, maybe the uncle Jimmy. Boss me pacho what here pa. Me pacho what here pa. Okay. Me pacho I what here. Me pacho ojina so otie. Sani ani na na di nkomo asa ye fe wajina so. Wono Anita no no jina ho ma no so ni ya fe wo so wajina so. Ye pese ye hu se akoda no no hwe no. Ebedu wo na ase na nasa no wo hwe no e na ba wo ho. Pia kala nka sa meti ga ise. Eti. Pia kala nka sa meti ga. Pia kala nka sa meti ga. Ya hello Priaka. Ya nka sa. Hello. Hello ya, me pia kala sa meti ga. Akria. Hello Priaka. Wafa, hello Priaka. Daddy, anyu driver so me hello Priaka. Master me daddy jaso master jina so. Wo master jina so nti opese wote woni. Master wote so to come driver. Driver money me driver. Priaka. Priaka. Yeah, all about. Akoma FM. Akria safe Priaka biem. Master ata. Yeah, madam. So what enka? Okay, enu ti asem na beto assess on na ne say. November. Yeah, ka. Ni ya ne ma ande ni ya ma ko hapo ko pe. Prenge. Ana ko di ni ya amo ya no. Ko ho de tin do ha akwaro. Wa mi tu ni. And there are somebody in the other according and even Jella at the first hello Me pacho mi ti o pa mo anon committee or the maintenance ala namira FM but then here converse coming by the matter back say me ya be na no age maybe okay something akwara kasa something ma ka do na hapo edibo ko ba 1.5 months edi pia ko de vision ke pia ka ni ka sa no se o ma dra se ni ja da ba sa ara edi ni ka ni dia ara o bi sabla kwa okay you know make some friend and then say yeah I think I'm a deal with this. okay
master me das na chesa wo de e beto wo na so nyina no se wo fra piaka se bia won fa sika ne mra wo se sei nti no sika no wan fa bia me sha baba na nsam kwa ma wani ehunu Akoma FM. me da se pa ya me sha ba me na de ni e pese ye hunani wo gina so nti piaka e di 20 en wakate no no ye da se Pastor Julius so wa hunu efunani abue se wa hunu efunani abue okay me ba 21% me huno me ba 21st clinic wo mo yesi ateka expert 21st clinic adwuma ye fonya ye mamu nyina fishia pa ne me se wa da na 2022 ye fa ayiya wo fa nko enu nti bomode ne ko 21st clinic siateka ye tutu ase yade ka ye nyina so won betere tama fidie de say yade ho ne wo 21st canteen 7am pepepe na bona ye ready ko enkai do me market we do dan mu Kumasi Esho overseas Ultra Far Radio Sunyane Techima Goso for 0540311311 0540311311 Siatica expert area 21st hour clinic me pa cha mo fo priaka phone no ento so ma me mo fanto so ma me na ne na fofo no frɛ no kan che ne so the TV so ye pa ba ma wo ye ntro ade no wo hwa no wo bai was 5 months wo de kanokure no yen solve no me se ma wo ye no sa no obi kura be wo Kumasi me ne ga ni nyina wo bom na ni mu nkoda wo de me ba ho instead about me ba ho try me instead about center the best comes saba sisi ya de me se wa dabo na wa ye mre ana wo cancer wo be mu prostate cancer sabe won tori na wo ko se no cancer e wo mu gonorrhea syphilis me se wa da wo ye best man capsules instead about center dre member we so ni so member we so ni so eno ntima wo sanka edre yi bi na bibia entumi enkon kan ye pa enfama wo ba wo to bia no to bia koma okuro daniel ba me kwale na ka ba mr suhum Hazel Street and Eastern About Center war best man capsules kope bitu 0208 288099 0208288099 no ma wonsaka bi na shane so emame say enei sa opo bi na dia watu kwa ya kefo su travel to wodu betu kwa ma wankasa kwa wani age wo dia sesi a for free kefo su na of baby apeso akọ we amana ne baby a wodu beko free working visa free plane ticket free accommodation yenya flakadam enu nti fa wakotu hu samba dan kefo su travel to ye wo Kumasi na high tension wo dia bomodia na free kefo su e wo 0241 169774 0241 169774 na chesi akoye nim kafefe sitalala talala edupa na to no kafefe de no na to no wodwom be ma no spam count wa ye mre wompam wo boss 1 minute 2 minutes wadwo so nkuruma obe ma ne sansa egu ho ensu fra no ba wodwo so ntentam ya no wa yaze eye ya oba enkaboni wakoso ekumanu ensu bigu ewo ebie wuti fa na ye uti fa eye uti edwan wo papa ya na honam ya hene wakoso ekumanu no eno so wo ya hene wuti sisi ya de wuni feelings ya mesi ya takwa bento oba no na be ma no daniel bakol na friend me sapidan kinso ke bankran smart obo asese wa e ba mampo jodas maskorongo ousko bi nkoko eya fe maka fefe Harriet e was 0207 183819 0207 183819 na ma usanka ka fefe capsules no e bi grow fine eye mojadro unumu a obeye fine wo be hyehe wo beda kama wo bedidi kama wo kofihye eye wo ya wayase wo fichi kwansisi so a eye grow fine e moja timi ne afrisani ye woni padua mu a me say eye grow fine eye the finest herbal tonic of the year enu ti ba sanka bi e wo Mr. Bakole na ka ba stam room smart herbal bo ase friend men say ba pedan pure leaf chemical ne ba shop eye afa Dr. Grow fine e wo 0244 596532 0244596532 Charistic Ventures and the Zahara Enufa Ediaba Zahara Mission in the J capsules Mr. Ebia now your ba we bema and Sagu Bema ho and Sagu Bemu Krugu Bemu and Ma wo ba ho anya kono and Ma wo bema ho anya kono and no san ya de ma bema wie sam akoni adu wo ba wakoso kumenum no and emergency page pataku de wunya eye Zahara Mission in the J capsules wo fa J capsules me
mu a no afa za mission na 3 cups na de nom e kodu ni padua ni mu gonorrhea syphilis oba we de pua enima esai wo ba sa oba ma hwe e be yini nyina afi we bi immune system no e sanso na za man capsules ene emema mo no bi wate aduane no aye die ni nyina nya kama eno nti mema dodo no ano wa mu adwodwo o ma bodabrejo wo ma yemre wono nom za man capsules a e be sa wo yade na fe asiesie mienu anopa mienu anyumre hidie ba besha de wo diabetes enemy ntonchia fever typhoid malaria e balance blood pressure perfectly wo kan she drug store lane pharmacy chemical shop for 0246 348334 0246 348334 now I'm going to Akabi Grozo recruitment Grozo recruitment you see per bus drivers ewo kata lance CF 3500 Ghana cedis almost me akachia na Grozo wa hima kokomi 80 mu jash na djuma wa yede etu betumi akabasia for 0552 833381 0552 833381 3P garlic mixture ebibi do mo enwampam jeni 100% garlic extra me de natural plant juice awono mineral vitamins vitamin C ni nyina ebi wo mu shane so edre wei ya fancy ka ya fancy jaso ye chichim ya ne se de agutu mu ene ye se baje enu ti eye natural ebi immune system na high blood pressure wo ko ficha wa ya se high sugar level when I was anxiety numbness why ya kasedo do stroke and shewa wa fu ena ye kaposa na bo da stress wo you so tento ya wa ya se eye we ya unya 3P garlic mixture 3P garlic mixture obiase 3P na usaka bi wadani e ba mistie ba kwalina ke ba pidan angelos piwak natural papa ye mo official pa 0248 928824 0248 928824 energy catering service yen ene ye no local no continental dishes ye duane ye de eso from a hurricane katrina na paise hum tasty delicious not just sumptuous palatable suspicious sabe pepe no maduane ne finger licking food we where they were party outdoor way you know energy catering service men no waduane no enfama ye wo breman ye bembe mo kru no main station macro traffic light so me macro ye no go filling station di hwe mo friend 0243 367993 0243 367993 ye twa ye ho ba ye ba na 24 fo ye de brunya ne program ni nyina no ya ka dia bom brunya any program no ya ka dia bom ti bibia frafra ene ye nigida enye bibi tentan bia dendenden ye twa ho ba sisi a amafui mari re dra ye ekuro no dia maye na obia wo country bia so atete akoma ekuo ni bi edi aboa sebeya Akoma FM eni Akoma munsem program we enru next year no na nyame adom yenso yaje entre ha nyame nhamo ene modo a modi edi achi abedru sambre wose yenche na yenfama yekuna fo no enti wuhwa ntuma na nimu a ose yesite aha Akoma Golden Ladies Amsterdam Eradini yabuafo Akoma Golden Ladies Mama Joyce ene ye mabawa ye maamenom ye sisters nom mo ya dia dodo osi Akoma achebe monye Maa Akos fache wakuna foya wo mo ebema Mama Joyce na me onshira wasifo nyina otumse mo beye enshira sa pepe penso ena Akoma Golden Ladies munyina nyame nhira mo munyina nyame nyam kese mo hye mo nyam ama no abroso ye da mase papa enti obia wo be pesa wo be dom Akoma Golden Ladies ekoni bia wo Amsterdam no ye de number no ebetu dwa sesia ye de Maa Joyce number betu dwa Akoma Golden Ladies Amsterdam obia wo pesa wo join ekuo no ye de number no ebetu dwa emo nso we yia mako 30 wose yenche na yenfama yekuna fo no enti wo hwe ntuma na nimu a ose yesite aha Akoma Golden Ladies Amsterdam Eradini yabuafo Akoma Golden Ladies Mama Joyce ene ye mabawa ye maamenom ye sisters nom mo ya dia dodo osi Akoma achebe monye Maa Akos fache wakuna foya wo mo ebema Mama Joyce na me onshira wasifo nyina
Okini se mo beye enhira sa pepepe nso na Akoma golden ladies munyina nyame enhira mo munyina nyame nyam kese mo hye mo nyam ama no abroso ye da mase papa enti obia wo be pesa wo be dom Akoma golden ladies ekuo ni bia wo Amsterdam no ye de number no ebetu dwa sesia ye de Maa Joyce number betu dwa Akoma golden ladies Amsterdam obia wo pesa wo join ekuo no ye de number no ebetu dwa emo nso wo yia Akoma 30 wo se ye nche na ye fama ye kuna fo no enti wo hwe ntuma na nimu a o se ye sitie Akoma golden ladies Amsterdam Eradini yabuafo Akoma golden ladies Mama Joyce ene ye mabawa ye maamenom ye sisters nom mo ya dia dodo osi Akoma achebe monye Maa Akos fache wakuna fo ya wo mo ebema Maa Joyce na me onhira wasefo nyina okini se mo beye enhira sa pepepe nso na Akoma golden ladies munyina nyame enhira mo munyina nyame nyam kese mo hye mo nyam ama no abroso ye da mase papa enti obia wo be pesa wo be dom Akoma golden ladies ekuo ni bia wo Amsterdam no ye de number no ebetu dwa sesia ye de Maa Joyce number betu dwa Akoma golden ladies Amsterdam obia wo pesa wo join ekuo no me se me hia abrantie bi ye friend ne Kofi bo ase de edin obia na obia de friend no Kofi akese ba na adwuma no wo ye na taxi adwuma nti na mo friend puyaka na me hia no me ne ewo abofra me ne wo na se ni nhwemu no onte no ho enhwe akora no wonhwe akora na nkasa meka se wonhwe no fi se me wo akora na onya kan so yi abosum inum ena oja abofra ne hwe enti me ni me kru na ahwe akora na abepem sa amre abona se onkyerem bebi akra one ne busua wo na me hu bebi omowo na me onye mo nhwe akora no esumaka meka onfi me ena am de abeda mo se atiefo emmoa me na me hwehwe bebi a enti tretre mu sade na no wo ba ye ni du nkomo ba bia wo kohia no wo ne ne tra ye ensensam wasisi mu nyina eno ena wie ye peti enti ye nko meka se baby shia no madamfo bia bar sports enti true madamfo na me di hu Kofi wadamfo bia dan madamfo bia bar sports e ho na me di hu no okay enti menene ehya se menene di enti na mu enkomo nti ye mebe tnae nti tnani mu no ena ono ka se obekwa ko hu mebusua eti edimu ampeni ampa Maa Akos ko hu obehu mebusua ode ensa one ne papa e de ensa bebe hu mebusua ne di ne sai ne wo frɛ wa papa di di aye ni ma ne puyaka dia kwasa mudi ni ankasa ye puyaka na ne di ankasa de sai Kofi di ayi Kofi puyaka Kofi akese nti puyaka de ye ne guy ne mo bia e de friend okay puyaka ono no ye adwuma o gold face first face gold face no kan na ne uncle penyipa ho nti na ono nyina na ewo omufra kra be ye adwuma o boase wo okay eti true anu na mdi hu na me ne tena no na o ka so wa me hu nti o ka che ne papa ama on ne papa nyina bae ebe hu me papa enti me papa ka che ne se on de on gitrinsa by wasom enti won kono ko pe bi kan fa me ye me ho ade eti enimu na mdi fa afro ene ye sha ese ye toto ehun no ma se na ebeduro no ma wo na me wo na so wafa ho wafa so aye me ho ade no etinyin ni mu no ma ko bi na me sori a me ko ne hokokoda no pa ma besin ko medjuma me ko no hokoda no pa ma besin ko medjuma eti me wo ye no e na boy bi ba Akoma FM sa wa hwɛ me a wo nhume na e kan so minipa no abeje ne girl nipa bai da bi be ma na me na wo Kofi no abeje ne girl a one girl no e na ti sesi na me se Kofi Emma wo den na Anita ma ye fe puyaka no ose wo patam de die ena kohwini ena wo bebre ena fa yikosi obebre ase ni wonya ska mehwa oba no ma oboa obebre de yi no na se ma se me kasa akwa so me di kafi se be ma de se wo hwe wo ba me nyini se me di watam ade obeye ma obetuma ka se o twen se sie me sandi ska na ma ko obetimi atena hwa ma de besa
obe friend after the one fa me say dem baby a hye me kwan pose Marco me friend me ka just say South Africa me kru be me store na me from me coffee se sie ka menya fridge bi di tuntun so kwa na ka won sani akra ni ska no ka me de no beto aduan me be support me kunu se una wo de fridge na yeden aba okaje so na dan fu bi wa abro chef na osa wa bre ne fridge etimi ntwen o de fridge na ebre Marco me se met na wa ma ne bo anajo 11 ne fra bo na bo ne de ato se mintie so club no ne girls agi omuni eti Marco se we na so me di watama Marco ma yebone what can say so one more with sa fridge no na udi anka won fa ne huni na me fa enu kunton su e fa nhwe emwa me kunu hwa akola anu wose de an o ka che me sa na da bia sane bi fra bro chire kwa abre ne su o fa anya hwe di freezer eti me ntwen o de ma bus driver e di fra kra di abre Marco enti kwatwe wa hene me ntwen VIP station na Marco me se na jo 11 me fra na o de phone to se me ntie se o ne maji o mu ni wo club na se Marco se me di watama my ebony oyi wahi bi di watam di sem di watam wo fe no peki ya no de to ho na club onyum ko no mo puaka pu ana wo bi masa me pacho mo fani ni to ma me musa onfa wo no onfa se no wo twa ntro no ka se ye nya ne master no ye nya ne master na no ka te ko no afa de won fa biem se di wo sika na asam so what you shall be the na we ya na no de on not be change ne kasa bobo be 1000 me say ko beti no wakasa tse oba a wo hu se o ye be ma na ne kasa sa no oye o e kre confirm me e kre so sa no o friend no na obi ne kasa so oba na sa tema woni ne tse na woni ya na tebo shall ma me say no me bu wo ha me hu afa brantie won until say incident she say sinai so mo nim no bo me amane wa ya za so na down so no but picture yan ko ye noble guy yo when you unza wa ya ruffian so ya nice guy unza nro ni radium papa na ma wa ya insa ni nyina so ye na me bo ni ye na se nro ni radium ti na nim ni ade nyina na nim ni ade nyina enkoye sesaba Pastor Julius, mama me messages enkoye sa Facebook we have mama me messages okay messages dey be brain na omodi aba na o say Ronaldo Sanaro was plugging in the show live as Antima or such as or show live as Antiaguna. Okay. Merry Christmas. Yeah, do say good afternoon to everyone. Priscilla, a free year so say I'm late or so I late or say hello my concerned gangsters and thanks Allah is Friday. Also 14 at the buyer Precious Vicky before or say please I'm not feeling too well. Just say me home and family. My abdomen is paining me seriously. Remember the 3P garlic mixture? Just say my ass me yapa. Please, what should I do? Magic 3P garlic mixture. I was thinking of something. But if I say it now, people will think I'm a bad girl. Precious Vicky naturally ambulance say happy Christmas to you all. Okay. Agnes I said you as official to all my concerned people here. Precious Vicky was say this girl there resembles someone from someone no get about Puyaka to get girlfriend ladies this name will be we guy pair we guy swap we guy pair I picture I was live from Belgium. Good afternoon. Nana Henry Otre Alizo watching you live from Cyprus. Always enjoy Akoma Sempa Yamisha Oforimiki Ghana TV. I say we day here new stories every day. Yes. Yamisha also book about support. Okay. I say Jane, are you interested in 3P? Okay, I had them say no more 3P home come. But since I Japan, my 3P them some pepper. Since I Japan, ma also or hair free boabe in the upper denture east. I go see Abuja Clement Nyame Oceano. I think the sofa will be so for be so far akin kind nyina de bano osu a comfort ono say abra edipu ya ka picture to so ne de wafa phone no wafa enka yan fan to so no ko mfa
Okay. Everybody share Rosemont. Nana Amasafua Ofori. Maa Akos, you are really looking gorgeous. So, no, the kiss is signing love. Sami Swonipa was watching live. Okay. Nana, okay. And Matilda also answer. I said, always me and my boyfriend, me and my husband, boy. Is it Debbie? My name is boyfriend. Debbie, Mama me call a YouTube on so kakra. Sawa Janet was a home. Abel Cindy was say hello. Emmanuel Adams was say hello guys, good afternoon. Ajua Siedua was a good noon everyone. Hannah Amo was say hi, lovely people. Lucy Boache was say hello. Lucy Boache was say a fire and what do Oja after a city atato. Soka Anthony was say now Christmas no the sweet at all. I am Christmas not the sweet at all. Nana was say Emmanuel Adams was say I'm laughing okay and also the Nediaba Ruth Poki was say I'm late. I just said you was say confusing make basa the was one the me who so Andrew Coker was say I bet the light is off in Lebanon. I don't see the Lebanon ladies. Yeah, Radi Yakopo. Okay, message. What's Lebanon open marriage? What's Lebanon open marriage? And as I say, so you married your husband when you were still breastfeeding. Some men and cowbell milk. Okay, I did the young man. Anita, I bring who shall who now Obama Nuno. Oh, there be there. No, I make us say. School, you know. No. Who's our school? Until who worry no, who shall who could not Obama saying. Now, maybe she and money, let me a council after I'm by call school no. But now me no entry and just you say up so be worry me. But now or chair myself and I'm sim kuta crack it. Okay. Into ono no o chairman e worry wan sana. When you know e bibi anasa mo twempra. Kakra me wie school no kra wie worry wie ansa. School ba ya. Me pa cho me sa kwes back to aces. O sa back to aces. Okay. Dakas Obona was good afternoon, Marcos. Marcos, you're looking great. Okay, thank you. Janet, Sawa Janet was say, one never may you. One nipple was in an imbi as a cocoa with CBS. Hey, Manuel, if you put Cantona, was say Marco near Akoma Chedinu, and was I say Marco near inspiration and mentor. No amount thumbs up. Okay. Dear car or say Marcos Judge one. Okay, Judge one, Majim two. Senior Aguero or so Shayan Edify offense so and that you can kind of Miss 24 Victoria one also the brain your dear and one my aquaba and one my love and a BBI Kama. So call TV and also as a happy Christmas. BBI Kama. Prince Ouswa Samwasi. I'm watching you live from Temakom to 25. Okay. I think this girl was my student at New Institute JHS. Okay. I want to go school. New Institute JHS. Okay. I want to go school. Prince Ouswa Samwa. Prince Ouswa. Minimum. Sir Prince. Sir Prince. Was okay, Martin was a great work. Yami ensure. Daniel Mensa was it please say hello to my dad, Evangelist Same. My last born. One last born. Okay, Daniel Mensa. And okay, I share with YouTube. And Nana say hi. And Casta Nut was say I chop late. Okay, Safo Emmanuel. Was say France had here. I want Oh, Mohammed said you say you are watching us live from Italy. Okay, Italy. Good work done. And Abubakar so also watching live in Turkey. And Turkey near Fanyankwai. Adwabu Ahema looking gorgeous as always. Lovely outfit. Love from UK. Okay. And I Turkey no, I Turkey cross no motor Turkey no.
Was it live from Turkey? I'm saying over Turkey. And said yeah, Turkey crew. Where you Turkey crew? Kofi Asare Sapon or say or share free China. Okay. Seasonal greetings to my wife Ale Sapon and the case. China fine. Juana. So one you China fine. Come again. Okay. Well, say hi. I'm late, but I'm Benedicta. Benedicta, yeah, that's say why you late? Good work done, ma. Funny dear mama, you look beautiful. More kiss. Me pacho ta kiss me brebe sanwa. Yes ana. Sister said to talk about it. Yeah. I'm Anastina Chumasi me fanya. Was a Manastina Chumasi. No boss ni ana. Ono mo. Sure. Me na so. Olo ku fi. Olo ku fi ada ile ya se. Odo wonni me ntradi agro. I'm Anastina Chumasi from Canada. Please, I have a problem. You're right. You're going to bring your show. Okay, you're going to bring your crime. That's solve a problem. You're doing no. And I still am say, you're feminine. You're name come. I say, Maa Akos, today you look amazing. I love your style. No question. Ochiata by Rura Bank in the Shameno. I can say you are a taxi driver. I'm enjoying the program. Okay. I fear Pokuya can tell us, God bless you and your crew. Abena Pokuya. Okay. I'm watching you guys from Spain. We are Nana Bolu and the Dubai. Okay, also Maa Akos, big up to you. Watching you live at Tema, Michelle. Ladies of today, that is what they want, because when a good man come to them, they don't accept. The president will say good man when you. And when you say no, I just say what's the sin where we are say when you're good man. And Merry Christmas to you all. I love you all. Me say and anyone need to bring you. Agnes Dodu also free or share free Kuwait. Na hifa no benya 3 piano. 3p ya be best Sunday. Baby ya be bra what. Okay. Dana from me to watching live. Greetings to my lovely crew. Nana Amma, please send greetings to Obaya Echa in Obuasi Central Market for me. What that? Rose Obapa Abena Asidua. We the Ghanaians in Kuwait, we love watching this program. Ghana for Kuwait no more pa. Okay. Hi, please. I'm Young Don from Kumasi. I do music. Happy Christmas. Or see I'm one on music, you know. Want to me more be one. So I just hope you go for Santana Fe. Bibia Kama Ada Missa from Tadi. Ada. When you may on shroud message is no bad nebo pa ma say enu na chere odono odona your viewers your listeners any program no say dey see eboa anipa aha omu ni ani age hu nti omu ba na dey omu message ba say ma tell the lady to take heart was men catch us say nyakoma say dey tie bia what Anita, okay, sana will be as men control. Time about center, Papa Mushi na memora. Time about sending and then you reading messages. Yes, I can start. There be and messages in Kwa. Messages near Fakos, ni bebre. And na ya commercial break no Enra. Juma, there was no story. You be sub or replay. You buy a Becca Watson. Yeah. And no Bema, what is the car? Aje Obana tra wo mu fie. Sese wa medofo ama wo mu fa Obana me. Obi a what is ka be na yire ho ade. Watch insano ano. Abata bi hwe yo. Se be bo replay ya ba and also be ka ho asem. Time e bo center omo na dey time e bo me shamba. Wonu watu ntimi ni di malaria no bi. Kenje ba capsules. ABC immune system no ba bi eto no bi chemical ne ba shop benya bi. 0244417669. 0244417669. Achafo ba wono na efre we buy ba center. Wo bubugu mpamu achafo ba. Wo se bomodia na bre ni mu ani mu ya. Wo ba mu sori agina ka semu no mpemu ayansa. Wo ye expert me say age se ani yade ene ye nhwe e wo buy ba center yade akari nyina no. Wo ko etenete Kumasi atonso agogo. Ye wo agogo hospital ne nchantama competition still ashbi. Ye ben ba West Club 0244 083482 0244-083-482 na bibia enkoso emfa emmau na nyameba nana konedu ye nyameba we say hello sis, this is nyameba watching you now. God bless you nyameba
God bless you too pa Jagris fertility and natural health or say and nessa one we yire awade ma wade mfie bedu aduonum efie num na so mo hwa awani mu kwan awayi musulia ebia yade bi na hinta woni padua ne mu ba Jagris yade doctor Ford mfidie be hwe ni padua ne mu yade wo be ma yade wo ba ye be hwe to ni na se afri ho na afa motumi awo no danchani ya diabetes stroke ahuntutuo Jagris fertility and natural clinic bemba wo ba enemu nsan yade bibia momomade na mama ovarian cyst polycyst diamond cyst fibroid STI with the boss for 1 minute 2 minutes dodging so nkruma no low sperm count ni na no mo fa emani situation ya emamo ya je hunhum di ya je wonamani di enu nti ya ho adwuma hunhum mo no na afa ya dem eduro so account adwuma da edikosi memene da ya adwuma wo Jagris na adwuma da kosi fiada no 8 a.m. to 5 p.m. adwuma memene da de ya pon 2 p.m. kuma se krono mabo hia yani adonko factory shani mu enkra dentanzie takraze banchase sawmill AMS Street Fair and was 0543 009445 0553 009445 and 0243 404083 Dawood Aba Hospital and here the Dawood 360 capsules aba sisi yadia mututu obomadia na enonom bi oba be ma ni na beko Dawood ointment factory chu aposo yo ya we wi na de bi atua mani mema nyina timi de bi tua ma no eyeye Dawood Aba me malaria fever wonu ma tuntumi no enidi no wanu no bi we benya bi wo he ba na finance show bi am Fred Dawood I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na wa mawonsaka Dawood and Roni bi papa Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper jo so ni eho ma be bibiara say office be awo asodam nyina yetimi bi eho wo dan ya wo dem ko betin wallpaper mama be bibia ye de paint and paint o man ye fede ene paint na atwam because o paint ya achekwa ye mosumi nsia pepe na paint ni na tantanta ba Alaska wallpaper na de and you know the boa afebo and say ensu just ani mpa ehwe kwana kwakwaje de anu ti kwaje de asesia e wo me sister not plaza ye ben Prudential Plaza dum 0554114878 0554114878 na say Alaska Star Enterprise original wallpaper sankasa ayi fie no wana happy milk dear lactose free milk mesro and then we have part of happy milk fashion na bibia anya kama emfama na obia no bi akokoro wabriwo enkodanke to happy milk obia no bi 0558208630 0558208630 na wa mansaka happy milk ni bi so me ka say yedem ewo onua TV yedem onua TV ani dawose TV3 no na me hwe me hu onua pa na me hwe me Christmas ya ebo mi ti ya me sachi police onua TV na me nsa me ya na me hwe me hu onua TV sachi me my fine Papa B TV ana wo say Chrome TV manager nyame show wo yi multi TV ni so a o hwehwe Papa B TV eno ano no afei odo TV so Prince TV edem Star TV edem ye nyina ye busia pani ye onua TV bibia ye kama Papa B TV bibia edem kama na je say eniema aye kama waterfall drilling enterprise wase brand won tunsuo no enfama ye tunsuo no dia ma ye the modern technological machines and ye di tunsuo ntie tuwia wo how bia eni wo ye drilling experts ankasa enu nti bomodia na bra force kan komo obi metunsuo fo enfama no wansa no awie ye wansa ma ye ni ye kura no watwi bidi wo mama waterfall drilling enterprise ye wo baro new site ye ne na ya bi herbal clinic na wo bonsa kromu wadwe so me so friends 0246 265707 0246 265707 na just wanya waterfall drilling enterprise for was in superman kwa was Maa Akos you look good 2022 will be your beautiful year than this year go high from Mama Shata maybe I tell you what I'm fan drum so where Mama Shata the end makai Nana ya foruwa Salome was it good afternoon please you guys are doing very good job I love you all yes you do be brave Vida Coffee so show free Canada Vida Eradin Shroud me too watching live greetings to my lovely crew any Eradin Shroud Dina okay Dina Frimpong Eradin Shroud amen Nana ma was say to obaya cha e wo boase yanto nchia emma no to obaya unia nana ma say ochiaw
ochia omo official panso. Okay. Elizabeth Kofi. I say Ma today dear fantastic job done Akoma FM and all the way. Now Adams Husseini was well done. May Almighty Allah bless people for the good job. And I yakuna do so Marco day in day out beauty increases. Just I did say be Marco I won't find there. Okay, so and I was say I'm Nana Kwesi was woman ya onuya second FM onuya TV ye me be second FM e wo kwawu e ma wonom was wo pay show ne pa we ye Nana Kwesi was wo kwawu nana ya say e beba be station ni bi wo kwawu e dia mama o say money adwuma. My name is Veronica Owusu from Kodie Nyame Ensha Vero said one so abrebiano wo share your program in my what say please I'm Barnes from Suhum help me wish my husband happy birthday one for husband dear ma sister Hetty from Pony Henry mame what just say sister Hetty from mame was ne back catch kwadwo em say na no be no say no na kwadwo di ne birthday was me chop kiss wo kwadwo and na belated man no Ghana Kumasi so there but say Akoma FM your number 1 God bless you all. Merry Christmas to you all. Love you all. Okay, Papa. Where from Patience also whatever Newtown Barracks was Maa Akos. You are looking good this afternoon. Oh, and you Cecilia Usu, I'm watching you live from Canada. I love you all. Prince Usu Asamoah. I think this lady was my student at I'm saying I'm saying one day Prince no. Okay, yeah, kind of that. Yeah, kind. Henrietta Jesse or say good morning Maa Akos and your crew. I'm now eating fufu and palm nut soup. Uda utiri radish round. Radish round. What be the message biaba? Was if this lady feels comfortable in insulting her husband and even has a reason to justify her actions. I wonder why she is in the situation. Emmanuel from Kumasi Ima sometimes aya na nie ma bi eshi sabe ma no ba wo na wo be ja ho a won hwe wo na wo be fe ne sa omo a no be ka cho say me de we bro enu ti twa me na anwumre be bo 11 na be fre no wo receive wo no wadi ato club a wo seti enwom me pa cho wo yo ba na wo ne shoes mu a ima me bisa wo fre no abaye ndai mama ne woni be wa ya na sese mama ya clear aya na ya wo say ya na wo hwe no na owu no na kwa na obusumi num akwa na ya yes wo fre na na wo dada ngina wo fre na wo dada odi wa jama odi ameri a obaye dai odi bro be ye no Maa Akos eya enye atundie na obi pe ena enye obi adwene na enye na emum se ukosa ya wo mu a hwese de mercy bre ebanyim day 1 obi wa ontumi nidi ontumi nyare ade bi kra ta ba bia na ne kondo nyina obafa no nyina mu 9 months na wodi abewo ebi kra wo 12 months na wodi abewo na onya obi mani nso ni muwo na woba bresa to 5 months no ana na wo washa akura na 8 years na wo wi a wo se be fra me ne sere na wo ne mabo nko wo nti wani wo wari o ba wo se mesho wo ba no ayi so ba me wo nkra se bra me wo nkra na me san fo wo nka ho me no na asana mama wuska na wo ya hwan Emmanuel me o be fra na ma sere a kire wo be fra na ma tonyo ma kire wo Emmanuel ka ba ma wo tue bi ana ebia wo be fra na pa na cho so ebia be me na mesra wo eka wo be be di na tam se bia be ma ni di bi ba eni memu aye den ana ontumi fa di ma ana wo yesa na anka djuma di be di na nkere djuma ketwa na nso ebi ma no eya ma ko na ma menka nsem bi nkira mema ensem yensa mema bia yesi pise adwem boni wo yetirim na nkola no omunyini a omobeba embe magina ho manyankopon nyankopon ejina ho nyankopon ebo emema se ono ni ye ka manka ho na ye mema nko a osi ono na osi wo mo na mu enti omu ye eja sa omu to so no a egu ho no enu na sperms ni gu mu o ena
na wo de mama enti mu ye eja enti se mo eja asade no manya onyame dike ya dome wo nyame ba dome wo kopuma da wo be wo se akwa ni yini na wo so baba be hwe wo a wo bua oba mpokura se no me da so oba kura no me da so oba bra so ba na wo da so no ko second one uninche bama bia wo re ba no so a wo to tum akwaji ye no me da so wonche bama bia wo he ba no afoso ye wo so Antonio mama ne bi fa libronya no me da so wajini free say nyame asade no wafirim enti mama bia chiachia mama bi wo kohwe omushu wa hwe ne ba no wanhwe no saa mre ya fe no pa achew enti na tade no se kakraka wo hwe na basa no a ase eti ato adano papa ba ko bi hwe ni shuwa no se de asia ye na hwe na tade no na hwe ne mpaboa no na o kire ne ba bi weya me ba o weya me bo ayo fe so be kire e wo ba ni si hey o jise wo sa be fa me foforo bra ni mehia nem na me wo dia na nya dai ama wo ansana wo ba be nya ba edudi nya ba be to ne so na wo ye oba si ya wan kasa no wuti wiase ya wote ne sei wuti wiase nya bibia was lovely to all Cecilia meda say was I please my name is Abeku inside in career penny Maa Akos you are good nyame sha me ni crew ni nyina we are all good nyame ensha papa Maa Akos I love you and your crew I care for you you are super cool aya mususu na obi ya mususu na obi ade super cool na what super cool na ona boda na ekusi no ntini papa ya mesha super cool ya ba kwa ka tro bi ya ba kwa was fake boys in town and pa fake boys be man ne eye bedu na sani ya me friend na one for na chire wo fire hello sweetheart na it's saying na so me adomeye na me pacho wo na me se me pacho na puwa kana me ne kasa me pacho na die metumi ni wakasa me pacho wo na me nkasa na me si yo be men na ene oh ma me na wo kasa na me pacho ma me amemfro na me na wo kasa o be ya me nai wo ko ba ya me nai o se ba pa fura akwa oh and Christmas and 24 what do when from my day pamo ne ba bi wo so o se me riase amano ko se si chiri ya du post station se me na tia wo just out of from my day baby o ne go funu na ne ko won se si e wa se fufuro e se ba be ye na no e te se wo e mama bi tiri mu ode wo mo no te se like ali so ti change ni kasa be bruto no me kan what be your me good afternoon Maa Akos I'm facing the same problem I'm Akosia from Atonsu wono so adia no Akosia ya bra what kama I understand what you guys are saying me da se wo ka say you understand pa me ni se woni imana dia ya attack o yenta nya ne se we ya no oden ma ko eya ma me o ye boss alawi mama me position here me support oba ofani kunachi me support be ma ofani kunachi ne yira ti ma woni se ni pe bi wa be se wo fa o ya oba na de wo fa o le kan bia se wo fa o ya chi ba be ma de o fa nti ma fa da no ma he be ma ni pa oba ni pa no kwa the same me support akola ketua ya one above the same we the koko de so pe yes we call the doctor mama ye ku man ye pesa ase boss mama me be ma no ma say enye say oba be fani nkuchi enye say be man so be fani e obi a watenka say what me fa o ye chi dia o so yire so fo chi a bra e normal take it to be fair and boy say na say de bi ma da na wo de o ye no o mo ni pa ni pa ni bia e man ya te and to no o ka say and again no feel comfortable to his son husband I don't know why he's at the studio no odi ya
Why the Maa Akos me the manu betumbi? And the attempt to 5 months. Akwane nya 8 years. 8 years. And one no. Who say be chantro? Who say be chantro? Here now say I don't know why. Who say be chantro? Your friend who master wakate kono. Eti na the master say, o person was sitting me person wakasa na meti say, ono na aba so no o be kasa. Otua kanubi. Otua fees. Ono so wo money My name is Brother Sare. I am the Reverend. My name is Brother Sare. I listen you from Tema. Thank you, Mama Yamin Shrapa. Steven Kwabratechi. Ose Marco, what do a chia free baby or do a bedroom? Or show free Italy. Okay. Agnes, you can you imagine this guy? This guy is not serious. Merry Esubonte, was a good afternoon to you all. Wishing you Merry Christmas. Tomorrow is my birthday. Happy blessed birthday in advance to you. And I'm Mariam. Was it today be today for Priyaka? Miss Hamdi. I say my regards to my mom, Madam Adiza Shaibu. She is listening live from Eija Zongo. Okay. Of course, I love your sexy face. Yeah, and it was sexy. So keep it up, Sergeant Ebenezer Osei to say Gideon birthday. Okay, Gideon. Happy celebrating Gideon. Yeah, Gideon. Gideon. What a gentleman. What? Yeah. What a gentleman. Nyamisha Gideon said, "We follow Akoma Musem." You more fish ya pa Nyaminko so anu we show. Afisa say, na inshallah ye kese na bambon so ayo chefa. Asamo Maa Akos from Wasa Japa ena obi nso ede aba. Messages. My name is Ohima Dukes from Suhum in the Eastern region. Maa Akos, please, good afternoon. I really love your show. Nyame ensha papa Ohima Dukes. Say Dukes so say my Maa enye priya kan kwan ye kan ememe bi ahye a general topic na discuss. Say ye be ma bi asu efri say wo na wo nkola no e wo de omo nka ho bi enti media menya 2 CDs bi a me de bebre wo wo bedi a enya masem efri say wo sori a wo maame no e na nkola no beba be ka kire wo say e komo de wo mo enti media de menya bia na me de beba afri na nso no afi na aso no afi aso obi abedidi obi abeye de sese eja ye ede na waye obi wo kwa 50 Ghana kwa de ma oba ne se ji na fato mpabo ba ko ma akura no fanse onya bi oba no so kwa ka obi twa no owia no afoni ni ka atale ne to no akwa kogiram yesemu Akoma FM is your boy direct from Doma Akwem in the Doma is. Thank you for your good work. Mama Akos, God bless you for your work. Merry Christmas to all. Greeting to my uncle Uncle Michael and his wife Sister Fia. You are doing great job, pa. Keep on. God will bless you. Some men are criminal. This guy need to send to court to pa. One also the other. I think power capsules. Jehovah Medical Center. Dr. Chasansa and the Atinka power capsules. Your papa is what you say. And where you Dr. Idian sends him about one mother do and a one bomb could complain so many feelings. And a doctor shame one will win also there be. And what's some Yatinka power capsules na medeba na a man known because wash a screen one more how in the end a member to be soon Yatinka one more think I watch into ye near saying this one don't read. What be you to so water so that be messy so on amani bi mama bre omo bre kwa or because on what thing can ko Dr. Nyamishrao mama ne e ko won tintiri nyina e tutu Jehovah Medical Center Dr. Chasansandro Paraku Estate at Asmaso and one day we abe to be a 0591
82 53 65 0591 82 53 65 Atenka Power or say Pemu Champion Warrior Saver Filioso Fashions and we will be alcohol. They say what the Filioso Fashions dear were palm design dresses pa as a dear just if free and hinifa and a diaba and memanta dear Kodanta dear Manta dear Branyai Mobe to crime Mobe programs I would do Mobo Kwa Jimwani sorry my Filioso Fashions me Pramonta dinner and from Amuye to me so up near the Abraham and Express Gauta Ganama Ebepam Nitini Jeremy machines will be a Yadi schools and institutions no Muma Filioso Fashions near Pam uniform sing na mamo work and pay when you manual pon wabra yenu nyadwuma ntuawaka won so person so ande pambo modiana bra ye wet betim chairman kokwa no station ye ben enofo joint for 0241 998871 0241 998871 and 0591 500244 na bibia aye kama Filioso Fashions was say at the pam kama fie anywhere and mama nka sister Diana sem o say me mani bi bebre usika ni binti obehye da ne wayaka and o say ofre na onfa ase ne bu afu na wotwe ni nyina onkasa ho ofre na wo sheda me honfa mi o wa sheda na wo ne wayaka okay edamanim good afternoon on Ria TV good afternoon I really enjoy your show from Gambia. Nyame ensha papa. Sophie John Kochi, you say I'm listening to your program at Akoma FM. And also Eddie. But Amen favor makes Dr. Mibo Sodro. Nana, when not 20 minutes. Well, won't mean to be at ye Yanese Christmas. Na ye bedi diabaron koko, na won't mean to be ye Kafra. Where draw near the mound, Kao, Kopebi, and Tutunko. And Nancy Okakani Basso Biemwa, Ubenya Amen favor makes Adreno Ebin one on nom. Amen Scientific Hospital, Dr. Mibo Sosa Bomadiana Bra. Yadi be a new dear see Wobe my refugee no. Yadu so abon se yade ni yiba na che edra yen fama ya wo benum a ebeko fre ye wo kageti ya ni su na di hwe ni mu fre Amen Scientific Hospital was 0277 001234 0277 001234. My name is Comfort Deborah inside Tachiman. Merry Christmas to you all. God bless you for your good job. Nyame on papa Daniel and trading center one more day Daniel Bamchaba ma boy juma just a fever malaria unum to two the other want to me na Daniel Heba center na esa kokoje wadu na etuni boa pa eje uni pani no adwuma ma oni pa bebre wa aduane die kwa eden se malaria chewa wonu mato ni na Daniel Heba okokoje mu nu bia ebetumi aboa pa okay enu ti bomodia man sanka Daniel Bamchaba bi Daniel to Bamchaba woni moja wonu ma 20 minutes wo ko ficha what say ya on fichi currency so no bi Daniel natural bank access so channel so sisi na yewe ya bema wa ye mre wo pem no Daniel natural bank access no ebi Daniel ba ointment ne die ma ko mame amenkamfo na nse ye no na aboa me me twitwi saa me kotodwe jai na me fura na me ntumi mfro stairs Daniel ba ointment no Daniel ba ointment no ebom saa fi de say me fura me na me ko okay Daniel poster me sawada bema no bi na prostrate was so beko na entwe so ma prostrate ne ma enu ti free nei na no Daniel poster wo be kweti prostrate yade no Mr. Ba Fredman Sabo Semenko apidanke ba adum chemical was santa say wo benya Daniel Ben Trading Center for no pay bi ye wa Aston Rom ye ne Daniel farmer hwe ne mo for 0273 392877 0273 392877 and 0244 364651 no one ma won saka bi ochia Watchia Missy Watchia dear Benum na me say ye bedi what Christmas holidays miss now e ma wo kuru nko ba bia e ma wo dofo nko ba bia e ma wo yire nko ba bia no Ochia okay how the pepper powder no wonu ansuo na jagu ewurade ma wo yire bi na wo so num bi mesra wo a wo de kan kola ne gu ba bi na wo de taso no a me say enwa
money inside Otria. Okay. It's not just Otria. Every time so where your traba pada me na win stroke no also no e ko 8 to ase e kwa kwale na ke ba Mr. Ba Fred men some ko tabia ba wade share market heba ne fase show bia mu benya Otria heba pada me say next year ye beji award divine Heba Center ye wabusia makro abusia kru wa janse frɛ yen e was 0248 5864 0248 584687 0248 58 4687 and 0551 22 82 81 Ohweba pada ojane sewa wo beba ebibidrom Samson Roman father dro me say wo borua pharmacy any chemical shop be ma osime to Roman father dro wo ka ya ne yi agime heba mesha dia ma wa poso sisi wo wudwonku wutifa na dwa wo tie nkase dwa wo wa ya se ye wo ya wo fichi konsisi so stroke spana kwa na tutu wo emesa wada eye agime heba mesha Roman father dro for 0243 1159 48 0243 1159 48 Peter appear or say oba da onyankopon asese wayi wo afri bonsu yem. A man with 4 different voices, the devil. Take care of your own child. Feel privileged to care for the child yourself. Very powerful message. But yanka bibi nkyere emma sisia se wo date wo be ware pe bema wo ye eja enye wo wakono no awudi eche no betimi no adama da ache sunsanso na ba abofra no so pe bema wo be ye wo ba papa na wo for responsibilities na wo hwam kola no enye bema se wo ane se wo da bi na odu ha no asan wo odu ha no afi na wo ti nsuo enti Ghana ma wiase ma yesra mo bema na wabo anim no hu bibi wonum se obeye eja dachi ama me ma se sa na hu ni dia ene go ahead thank you na hu ni sa dia hu ni puya kasuba ya run away no wadwane run away my name is Aristotle talking from Aguna Swedro mama and your crew, I love the work you are doing. Producer Ishmael Hayward. Mommy. Yes. Producer, what would you? International producer. The man with brains. Let's hear from you. Okay. Yes, your program. Yes, your mata yechi. Your corner your bam. More treating your corner. Just a more boy baby. But I can't say where introduction. Oui, next year. Introduction. You see next year, Mudia. I'm out for Bedantem. I'm out for Bedantem. See, I'm Mitiasi. I'm out for Bedantem. A dubious better them. A dubious for the Chomina, Ramuyama, Yeniso. Oh, Mudia boy, I'm on pie bo. I don't be here. Baby, Facebook for us to be shared. David. I see my one data. Let me show one water. Ne, or mumbre, no muta, no mum pie bomb. Ya show him, but say, I will fry basically. Debbie, by Bumbi Biamu, and your man. Ma Mabel, man, no friend, Ma Mabel, Siacosia. No shaking, no shaking, no cry. Okay, I feel I'm Wadimu, and do be I watch Yano. Oh, me, auntie. You know what? The judge or church. Matter, Luciano Pa, and oh, Fitzel, my mother, and then I'm from Prisia watching you live. Okay, you can your home. Now your bar after time nakano. Yediama Yafrafremo. Now Men's Hope Prostate Foundation Clinic, I feel natural center. Men's woman the Femicaba, a ye white, a ye sexual infections, you know, at the free hall. And we tell you, a man who drew
femike no be ma wutobia na wutobi dia ma wo yire asiesie no kama na probia 3 no na ye ma ne memedro enti eno de eye nam nsan ya de na yifiri ho oba enom na be mennom asiesie mu nyina kama naval the power capsules eye kokwadro pru kokogu eno de bomodia na fani a kire Mesop Portrait Foundation Clinic and Financial Center ye wa inside estate ye Bengu Shepherd Junior High School for 0555 902989 0555 902989 ma Reverend Emmanuel Adepasaki owo apachapa otie ye empower Assemblies of God sofo ma na nyame adoma enumere so Chaos Night ahodo bebre na ekoso na ya sorry so Glory House Chapel Assemblies of God yen so ye be ye de na mo ye de ye betuo ma all night enumere 9 10 na ahase na anopa 4 na ye dia abana wiye ye watch night dom free chichiri benche atase ne ye no so obi beba no obefom kwan a because of traffic near didn't obetuma frɛ me na ma direct to 0547 85 36 40 0547 85 36 40 Friday beba so fio nyami so say Ahmedward from Domekwa Benya mama God bless you for your good work. I wish all my fans happy Christmas. Ye twa ho aba ye bekwa homa so enu ani wonsio enu me dwane kwa fu adwane se fufu sen beku me galibi am no sa na matam be e de na no se bia galibi sa me hu bi se dwane metam de di mo sa na me kwa menim sa ye ombe into best food ye dey bia mpesi bi sa na bia gali aya hunu bi sa ndokwan ya hunu me di an ko mebi oh okay mate enti yemra ne yensa mehwe wo yiri no woni biem woni wo yiri ne da ahemrachi a wase bat me ba no abeka che wo yiri ne se abosa atam wo enti wo sore bia akosin sore eti like say oba no kwa me me ye say oba no kwa say me ne ka chi no kwa wanyini awose wo nachi ebe wo kam say o ma me so no anwu biem no anwu biem ma me so no anwu biem no anwu biem na oni oba na wo say 4 me kwa no wo ba kwa dada ukwa no wo dada nti woni na wo 3 4 aka wa 5 amena ye 5 ensa omodo so se bia na wutumi hwe wo mo yie nti na akasa ma ne mo biem o de be se na de me ana me be me ana me hwe me ma obi an no be hwe me mama me na me hwe ma de me so de ubusa se sisiri wa ho ebusa emiemu ho busa obi a me ma de obi udu okwa na me no kwa fa me chibi so obi me ma de me no mo agoro o man ko school udu obi akọ school obi a o school oh sa penino pieces oko pieces okay and aketo do so ba kono me no nam so yale wan ti apo no do so me nsa no ono ko 2 copy for afi do so me o ba pani nya fese me pani o 15 years bacha and no was pieces ba wa na school wan start na ntem do kwa no ejan na nka pa so sa na o yiri wo biem o sa na won na me be ba akope ntimi ni oba ba akokra kan kwa is better na wasi aka kire wo oba na ka se ma me se no anwu bi o yire no bibia boko de o bibia boko wo yire ti bi be ka kire se ne ma me se ma ne mu biem wa bra be ma no wo ti bi hwa o ma wo nka se wo mu biem ene so no ne be da kro ma kwa ma ne na e bo ko ma mkwan o ma wo kwan de bi se na me do ma me nim hyehyɛ ya o ma me ne na hye e wule di se no ma no etiefo ensem be hwehwema so ewo ye radwuma na asema wo kan mo because wo kwa your ban one de no wo bo ka be say wo satem na che abe 10 years ni ache 10 years ni ache mi kwa men kai mi lo fi ache but why ye no ho ade ma no ho ade ma ye no ho ade se man kwa ye ne se sikiti se ni pa mi se ibudwa to nsa one credit to ba me ye no ho ade 10 years ni waka say tie busuafo no na why bibia tie omo kwa bi so de be busuam nka se ntia obi ada I said for Bible Center Kache and I just made the work on Bomadianaco. One Cassanu no pay and a boo with them or what you win. One night you know some Ukraine day. Na and then Cassanu no pay we are dinty and what book with them. I just for Bass 2022 the Nadia, Wabamu and Bomadiana Bra Enigina, Ube Soba Soria Jawanami and Swajumano, Obesia Quaquay and Winty Yadia be a dead day, and who would you see a Bama Sabian and Messiah Gonorrhea stroke and now a former Yadia. Na stomach ulcer achefo base tutumri kama na moto spinal cord
ukotodwe ena ya awobre yi mu no wonkasa no no pemu tutu mirika ko eya atonsu agogo ya agogo hospital ni chai ubewuru Bible center wokọ aka ha ni na kire no achemfo ba ene na dwumayefo betutu ase e de amount tabakom to 60 lashibi ya ben Bowers Club Akoma say atonsu agogo hospital ni chai frachefo ba 0244 083 482 0244 083 482 and 0272 5012 Jagris Fertility and Natural Clinic dear and ya say ya clinic ya wamo ya dear I was say ya bema wo enyin san ho enti se wo nyin san ya maso e ma no enya odadwere bomodia ne ko Jagris Fertility na yentumi embo na che say yade bia wo ba ne ho ba ma ne ho ye yini nyina fi ho e ma mu nyina mu kokohia mu a mutumi se bibia koso kama e ma eni gina obehu na che say wo bra pa wo be kwa kwa check here yes wonyam na je sa de Jagris etimi ye no yade bebre etimi yo si akwan ne padua mu ma ho ma na so otumi eye ho adwuma ye je huhu mu di eno nti ye de America wo no na ye bompa ye so edita wa chidwada eri kosi memne da Jagris ye adwuma anopa no wotwe de kosi anwure nonum memne da kwa ne pon no mienu kuma se kro no mabo ya ye ne Adonko factory hwe mu enka dental SDA Sakranze Banchase Sawmill Mesa Street Frey 0243 009445 0243 009445 and 0243 404083 Jagris was the home of babies Bamodiana ko Alaska Star Enterprise here original wallpapers ahimfie ene ho enunti Alaska original wallpapers bro yai we studio we office wo Bamodiana ko we barbering shop wo ni nyina no Alaska Star Enterprise wallpapers ni bi ene ye de FFM ho na ho ayefe original wallpaper de okwa adumu a onko a na migidi se wonom eto original pa kuma se ya wa Mrs. Anoche Plaza ya by Prudential Plaza from 055-411-4878 055-411-4878 enti Mr. Juma me pacho edi pa na se wo pese wo yire ennabusu afo nyama isi the message me say bobi enwale enti sika nkwara ne tamfo because ba na me pentina me wale no ene me ma na me so me do me ma isi me pese ba na me se me wale na da say me de me nkase me jana na se bi sa eti me sa sim dwere me se de eba to ba na se me ti baabi na ba na so ti baabi nya de bituma yi esa enti me so ba na ne me ma na e ka mo na se me dwuma bi am bi am yi bi ere e koso oba wutu ya no adwuma yi de ho de bacha wutu ya no adwuma bacha e ma na neje bacha sa ho enti anu nka ho oze e bi anu no ka no akwa busu ama ne so ma na ne nyempe enti wo ma je wo ma de Debbie wo ya adwuma ka Debbie okay nti wo ya wo yire no ba oh ya wasa wo ya wo yire no ba bacha me bacha me da se bo modi ana wo de twa me ya ba ya ho adwuma me ama wate wo yire e no ma on be back because wo bo mo ka wo bo mo ka enu nti se de tie bia no ya be hwe se wo ne wo yire e no ma e betina shana suma me Jehovah Medical Center one when dey at Power Capsules aba Dr. Chasansa papa ye mo official pani 12% na wie sanye wo a nkama dodo no anima de cry friend at nka essence woni be man da na be man wi no asori no no so asori nti ma dodo no a e na wonu kunu ba wonu no mo tweko essence wo mu fasodie bi e wo ho e ka nyim wo banyima bre no na wo mu nim se feelings bi wo na so at nka Power Capsules ba ya e ma no memetimi no nti ama wo bi anya ne feelings a bibia ayekama Jehovah Medical Center, your Paraku Estate at Asmaso, Bomodia Nebra, Nibitu at a couple of capsules. No, Ma Joyce, Amsterdam, Akoma Golden Ladies, and then we say a beer, Utieme, na Akoma Golden Ladies, a corner, o Amsterdam, na per se, also do Waka Yami Aduma next year, and I belanche, Nina, and so be friend Ma Joyce, Amsterdam, it was 00316841133839 00316841133839 se wo bo modiana se wo frɛ Mama Joyce ya wabajo so ayona pharmacy ewia waso ya sre frɛ no 0243123224 na je impressor capsules no oyo ni bi Dank Herbal Complex Limited or the Dank Stroke Herbal Mesha ba etutu sasabro wa posu wuti ukotodwe na ya wo ya frɛ Dank Herbal Complex Limited na je Dank Stroke Herbal Mesha ni bi frɛ 0266593330 0266593330
3330. Yaji Award the best herbal medicine, West African Traditional Alternative Medical Awards, and Yaji 3 consecutive years. Not just a Yadre, Akase, Mawasanka be 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243114497. Hello, we didn't baby afefe. We can say Yeah, me pa chow yan kwe. Program Google. Oso ka bo ya no ka say yo. Yo. Your boy is a control. You get our check. Afi comment yen. Lala akufo afinsiapa. Akoma FM. Hello, we did it baby afefe. Hello, mini aba kote. Mini aba me. Roman father ni mini aba. Ye Roman yeti. Afinsiapa. Afi comment yen. Mini aba kote. Na me say asakwale mampo is running the coordinating director also Mrs. also the media official money me not for jalo so much DFP lawyer to get to me so me official me aba they be make say they won see you program no me wa check su ku new year me de baba be chewo station me yakupon shiro say akoma mu ti be sem mu do tin ko for I for still anything ni can be true o mu ti o mu fo mu aba nda ko say we ye so many Nyama ba hono yankopon ka woni aduma pa mo ya dance papa pa nyame onka hala wudi ne ba bia fefre hello Babu yes afen comment yen yo yankwe Babu FM se oba ho se be mane na atwa o ko fa be mana ni ti wa kan jore ne ko na buti afi no e man kan ya amfa di ne wana. Oh, there be na so monko. Ba so on pese me ka ti pu ka ti an se. I dai ba inya ba. Iti esena ne bana odina ba ga ti so ne die. Omla no me hwe na yesena. Me da se papa Joseph fashion awia wo no na ahyematade kama me wa ha wo bantade wo kunu ntade wo yire ntade mu be pie mu be kwa sore no woniema mo ma Joseph fashion empempam ni na fama Mr. Yo fema ne pembi ma unsta bi e wo bonte na yo fama John pembi ma o kuma se bom so woni meeting den na di hwe ni mo for 0243 433 465 0243 433 465 Joseph fashion obaje so hello we didn't baby afefe Akoma FM. Hello Marco. Yeah, we didn't baby afefe Mpacho mi gani Joel an la ko ben na me do wedu. Okay Joe yeah Marco eni de na mu bia se mama me fire ministry touch number 2 no the founder chapter condemn me ma won official apa na me ko ma aso so kakra me kan say papa you want to know that I can't be actually the share you the name the aka actually na edoso so on fire say you na omla na yan class na yan kan na asumbe mla na on so na on share ba because so ba sa so na on share so ni fa so dia o de akra ba sa so on share no so 25 want to na ni we nti also ba na o share ba so yamin kan ho ko mun kan nyame enka ho pa so ya da se papa se won so aba no aba mi nia ba flisi aba no se wutumi se bronya wo di papa oh was my son's father is the problem. He doesn't want to take care of his own son and I'm tired of what he is doing and I need your help me pacho ya fabra ni come out hello we didn't baby have every ya unimenya focus yangu mana mwa mwa ngoko onmenya fo yankwe aba hima ma mu abaso ame eyeni duma pa yi duma Ghana ma ene ko ma na santimeni na e program na se de wa se no a ko yi na yitie wo hapa de bia yitie e wo nkoko afi obi ye bede wa se so afuzu wa mo di program no eni na ebe yi na ma se bia na 2022 no ye be se na ko share ene ni bi no yansa ene sika bi se omo mo ho ban na on pa mo tse ha se bia me cheche ni na nzi nti ne pa Nyame ensa papa menu abema no kind words. Hello, we didn't baby afefe. Hello, we didn't baby afefe.
hello within the baby free Tobacco. Mira mejuso yankwa mejuso echapo profit kwamo highway Mo na me am up there na yo I'm saying I didn't know can is dina when the obanya na Michelle for why I am good and na mo ne I'm really good on market so cobra also the ministry pa so we jam na so tia on tell me most of the Olusiano na Obako ye be me man we dey afia so we from after be also we black and bia no when o be ga ti kwanja ye tempo ho o be so go ba na o dun tumi wade no bakrao nyame enza papa say amadle ohina from Ninahini nyame say Maa Akos, you are doing great job and you are my role model. Nyame enza papa eye Adelaide yanko hello within the baby free. Hello ma. Yes yanko Mama hi. Eju so banana shegum. Me do drag great down here pepe. Mana no credit ni say me ni abai wo kasa no. No ka bi say wo da bi ko pe adwuma ye. E ma na peni bi boana. Ma mpacho me bisa no say eni no boano no o wi mu di ana be. Me pacho ne na anye bibia oboa keke. Ne ni peni papa ni bi no obusia na da peni na se. Na ya me kai chat so say be ma no onye steady. Akwai ode oba na faso a wo say yes ana ma so wo say sha kwala no ma nche yi nti be ma no mo yire ne kete ma no sha kwala no. Akoma FM. Yes, so yeah, that's so say hello, Maa Akos. I'm Abena from Obuase. Well, say you are doing great job, Nyame Ensha. We didn't baby have free. Wait to me and you so. Hello, we didn't baby have free. Hello. Hello. We didn't baby have free, Nyanko. Mom, I can't have free crying. Yanko. Hello, if I can't have free crying. Yes, you. Hello, I'm Pacho. Me Pacho until one TV ne so kasa yeti o. I'm Pacho. Akoma 87.9 FM we share live ewo Onua TV Papa B TV we say Chrome TV no anu no Papa B TV Star TV and afa Odo TV nyame ensha yenko na afa yenko di nkomo emra na me nua ba wodi bronya kama no waso ne poni mienu kama awove Akoma FM wodi jai no make us me nua ba fisha di oto we wu no hwe no so ri gina wantimi se nyame adum ne bibia bi fili yankra ko me dase ne emra wodi ama me ma memfa nchia emfri nyadua so ye ema etiefo nyina sabre de nyadua fo ne yakonye ebra so se ye ne obedi nkomo edifa wapomuden ho esanse se bronya no ye di doctor se won pese obi ade yare ebedi bronya no enti yesre nyadua fo yesi ye nu papa no ekoso abodwa so a wonya bi na wono no mo a ebebo asiesie ni pedua no kwan so nkoso kra nyadua herbal mixture eye adura wonya bi no no mo a ebo atutipa yase edi free ni pedua nim de ma wonu mu na ato a wontumi ni di a wonya nyadua herbal mixture na no no mo a wobetumi atibia di kama se awo na de wo so chechecheche anampo se wani so ne biri wo no adura ye free ni se nyadua herbal mixture no wonya bi no no mo a ebeboa ayi sa ha we nyina edi free ni pedua nim de ma eno achi no ye de herbal capsules enso abedwa so eno so bo asiesie nkwamo we ni pedua nim no eboa ma nkwamo ne gina brane ewo ni pedua nim eno achi no ya de bia etete wo no bebetu na sekura asande efri wa ma bema eya na nsansan begu bema ho anasa wo bema no ya na esufita efri mu ba anaso se wo bema no eya na emu ekekaw edura ye friend say ask if herbal capsules no eno na make am for dia ma sa na oba nsansan ati se ewo wo ba ho anasa white ha wo no edura ye friend say ask if no wonya bi na wo no no mo ebeboa wo ebeyi sa ha wo nyina e de efri ho dia ma eduro ebusu o drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa wo benye bi ato na sa wo de bia na wo pani dudrom etu akoton a na wo de wani akirem KNG herbal emrom Abidjan house wo de wani kirem wo ho a yenre dudro na wonsa ebeka bi wo ho e na atonsu mo na akọ junction kwan edi ko bokro no wo ko anim kakra bia bo se KNG herbal wo borem wo ho a yenre dudro na wonsa ebeka bi wo ho e bia ma no gusu ameka sei wo to ade wo bi stom e na wo temenka enche na wo free ho akwa wo se oba panye mfa homatrofo ni dwamesro ya homa trofo edidi dwuma no eye 0270
0270 417 669 0270 417 669 anu ti abusua ma no gusu ameka say no betumi afre doctor ono ankasa ne kura na ho matrofo no anu ti wo fre na de ha wo de tete wo ne kiremu kire no na nyame emfa ne nsa so ma wadu papa no mo apomudin no ensi pinsita emfa ma ye to ankomodie ne so a ye be fra se wo nyadua herbal mixture eye dura bedwa so a eboa esiesie nipa ye nipadua ede amaye enu nti ewie se wutie mi na se wo nipadua na pomudin ni ntimi sisi so yie emfa ema wa edro ni ye nyadua herbal mixture sanse emfa si dua eye duro dua ma pomudin ena dua ma yaresa enu nti edro ye fe ni se nyadua herbal mixture no abusua wonya bi na wo no ma ebebo esiesie wo nipadua no kwan soronko so kra mesro kai se ya dia nyadua herbal mixture etu na se edi free ye nipaduam ema ye ne ye etiridi yade anase yade fe ne se malaria fever enu ti se wutie mi ehwei na se wuti ene bo gaga ene nyina nim ene awia ne se dia AC ebo no enya asam ke20 be hia obi no na wodi hanky wodi aguniti so bisa na wase meti se dia si dwame no enya asam ketwa ohwe awia ase nani etutu ato obu akwa bo abo se na sebi ne hunu mu nyina efri nsuo kata achi ne waje ne ho ba bia enye edro ne ye nyadua herbal mixture sanse eyobo ade nsa no hahama enubina nunsini ana doctor akeka bom din nyadua herbal mixture ne abedwa so enu nti ye bibidro kroja doctor enfe bibia enfremu enu nti abusua se wo pedu papa anom ama wapomudin tuma no wafefra enko pedro bia kekese nyadua herbal mixture wunyadro yi bia mesrew bobona no pa bobona wia bobona nwumre na to ba akuni mpo ensa apomudin ayaresa na aye wo chefa enu achi no eya na awo ene dew wo ho wo so chechecheche wa no kambo so se ya edro ne yenyadua herbal mixture wunya bi no no ma awo edew ne nyina no obetu na se ede free ni padua nim diama ena kai se bronya ne na yedi no obo ho wo ntumi ne di yedi aduane ne besi nanimu a ohwe aduane nanim han no wa wusu ne ti wase sunsumpe nanso honam ayemre mesrew wunya nyadua herbal mixture na se wo no ma sa asam no kra de wo nka bida esansa abra wo no nyadua herbal mixture no wotumi didi yie enum nso bebre enu ti wo didi yie enum nso bebre no na wo dwonso enu ti se koba se yade bi mpo asie wo nipadua na kwa baabi a abra wo num nso bebre na wo dwonso no obo so wa dwonso yare no kra de ababo nten edro ne nyadua herbal mixture enu ti na no atwa want to me any day aduane to wo yem a na wo yem esanfru ni nyina no mekanfo nyadua na de ama wo wonya bi na wo no mo a wo bedidi kama wo benum so bebre kama nipadua ne be hyehye kama eye nyadua herbal mixture eni gisema wo ye dro nyadua herbal mixture no ho ne se wo nkoto nsan nkoto mojedro enka ho nyadua herbal mixture bo ro nipadua ni mu a wo ye adwuma ne enyina enu ti bo rom e wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo so nyadua herbal mixture waposo na ye wo ja waposo ene ye wo mra edro ne ye nyadua herbal mixture obu ho ada ne da wo ye adwumaden de bia me de maame no mu a mugya traffic moton ade ye mfato ho obedie kukuruhwe asiesa afi beduru so bekọ ne keteso ne na ontumi enna wase maposo nyina eye me ya abra obenum nyadua herbal mixture no ebo yi honam ja wo honam mra nyina e de free ni aduane so ede mawo enu nti se ko so na wontumi na wada bro so do hwe mienu de aka nyina wodi siripe wo kete so a abra obenum nyadua herbal mixture no Akoma wontumi da ye kama eye nyadua herbal mixture abusia wonti bibia se anampo se wo asembisa bia ya homatrofo ne 0270 417 669 0270 417 669 so ya homa trofo eno no ebreni nti ebia na mentumi ammo oyade ni nyina so amfa amma eno nti na esese obenya doctor ankasa homa trofo no na wafre no na de hawdo no wachiremu ede akire no eno achi no oba wo nsabuo entumi emeyie ababro so adako na mienu na etwa edro ni yenyadua herbal mixture wonya bi na wo no no ma ebeboa wo ba wo nsabuo no beba kama emfa wo hawbia emfa emro enu nti wo nsabuo ni ntimi emma anababro so adako na mienu a edro ni yenyadua wonya bi na wo no no ma ebeboa ama wo nsabuo ni beba kama obebi wo wase media no kra de eba pa na so ya na ani ayetu na se pampan kakra edi akire ni nyina eyenyadua wonya bi no no ma ebeba kama moja na ni bete ebeye bibia betoto na kwemu kama de ama enu achi no oba enidane na etete wa edro ni yenyadua herbal mixture wonya bi
bi no mo a woni dan ya betena wo so a woje wo ho a enje no ni nyina ebekọ eye nyadua herbal mixture obi a wontimi no maduro yi bi oba wa fafuro mame a wo ma bofre no fro ana bofre wo ni mfie dumienu eno achi no obi atimi no nyadua herbal mixture no ebi me betena fidie yi so bi kra na yare bi wo ho a na me betena ha na maamo so na so koto nyadua herbal mixture no me no na etu na se de free ni peduanim e de ama eye nyadua o nyadua ye ba no ya sign the ask f herbal capsules enso etua to edro we eboa eso yankwamo a ewo ye ni pedua ne emu ana asrafo na omo woni pedua ne mu no unya ask f na wono no mo a ebeboa so wo mo asene amomo gina brane ewo ni pedua ne mu ask f herbal capsules ne de so wo ye na so wono no mo a ya dia kese anke beba betin ni pedua so ama wabo ekachichiri die no ne nyina oyi ni ho edema eno nti edro ne ye ask f herbal capsules eye topa ye eno nti de wo hia ne ensuo eno nti anopa mienu anwumre mienu to ba akunimpo ensa obohu se fa hodie na aye wo chefa eno achi no bema ebia no akowra tokro boni bi mo enam so ama wankasa nkasa hu nsesan ye wo bema mu a edro ne ask f unya bi no no ma beboa ensansa begu bema ho wo bema ya na esufita afri mu ba wo bema ne mu hyehyew emu ekekaw emu finfim ana dwunso ho mpo ye wo den ana wo dwunso ntentententen edro ne ask f unya bi no no ma ebeboa ebedi wasema ma wo eboa wasiesie wo nkwamoa ama ma ho de agira brane no na eyiyi ohaw bia de afri wo bema mu de ama wo mema yo wo mpam kra so atia ask f no ebowura ni pedwani mu a ebesiesie ni nyina ma o mema yo na sipia sita ede ama eno achi ni oba mekanfo ask f ne de ama pebi no no pebi bo ho ban fesiesie mo sanse eye ma ye dwa ya se wunya bi na wo no ma ebeyi wo ha bia de free se bi wo ba wa hemfie ho ede ama ensu fita ya na efifiri wa hemfie ho ba eyi ti sa akatoa eja pampan bone e wa hemfie ho no edro ne ye ask f herbal capsules wunya bi na wo no ma oba ebesiesie wo ho ebeye kama ana so say wa hemfie ho no ya na ensu fita efiri ho ba wunya ask f na wo no ma e ho beche e ho be yerese e ho be wo kama wo ne wodofo hyiemu a ene je tumi aba e de ama ana se wo ba watenka na ateko eye ask f herbal capsules abusuan bowre mu wo drugstore pharmacy shop Lances chemical shop bebia no kwa also pe ask f herbal capsules ebreninti bidi mu besi ha oba de ya adomo a da se na ye besan ni mu hia na ye de apomuden ho nsem no ye de abremo na asa na me kono panisi e pa ye be hunti ana echichire bo mu ade me de doctor home atrofo na tudwati ya wa ma me so fa wotetefon no nebo eye 0270 417 669 669 ask f herbal capsules nyadua herbal mixture ebusu wo drugstore ubenye biato nyame ensha wo fedua fili ene yakwate ne nka no efre nyadua herbal center nyame ensha sese die ye sorry so na ebusu pani Samia Champo and sport crew no aba beje adwane nei wo mo de yakọ agoprama so agodi mu nsema kwatwe eba breman aha ena benyame din e de Maa Akos yamamu nyina afre shiapa ya bese ya shepia. It's yummy for the tummy.